na papa se dan suban city nti obi apese ye che adwuma na ma obi akọ ne side na odin ko ye adwuma o Akoma pa nti no adua na pa mu nyina bebo no na kura na ase anso mu nyina twa na mo akọ adwuma nim nti se nti that brana na pa bi a mo ba ya o mo kọ adwuma no ba na ma me awo me ni yawo me nti na pa bi so no o ka asere sempa nti wona ka se ye ko 1000 ya yawo akora die be friend 1000 nti ya no pa bi so mo twa on ba no mu du 1000 ho ye 1000 ho ye sa na ma mo da mi 1000 nti wa wudi na kasa ayi Samuel Adams ne kra de ye nhyɛ da mfa nim wo 1000 okay etiatiefo what 1000 no asechire ye ne 1000 ena ebedi nkomo ena awie asam no emu arɛ ho papa awie wo se de ena ato mako obi jime ba wo obi edge 1000 ba me ba ma wo no obi je wo ba obi jime ba be ma na be wan na eje wo ba be ma na eje me ba be ma eje wo ba watopa wo buo na be free mu aba be ma bi je na de wono ne hu ni wa na ende mintimi nkyere mako na de no odobna da mako ende mintimi me se be ma kro dobna da se be ma bi timi sori gina so waje be ma bi ba de a ene 1000 no odobna da mako eti yetie o die enti na be ma bi ejo ba se de wusi ni yedi nkomo wase ho na yankwai mako de tense sankoro kromu ho no ame wo no me ba ho 2019 na papa ka baby na me ba ho nti 2020 no na me start adwuma ho no ti adwuma no start ni na me ko for ba bia na ye fe ne Monica nti me ne tra bosumi nsia na nyinsen bae tina oye na adwe so be nyinsen agu nti enum a me ka yensen nyinsen de ma ni ofoso me ama no akotiti aduro ba madwuma ba num aduro no nti onu aduro no ha no ka pa ma me ka yensen anya de akora na be ba pa nyame adu akora no so amba Akoma FM na nyisbi man iska ko hospital premier no ni nyina me de mana no na nyina se opese ode iska no ko yin ko to aduro no egu ayi nti wonko nti me request receipt won ho nti pressure me de man no nti ema no odi nyinsa no obaka che me se odi nyinsa na Akoma obi so ohwe na ma na wo na me abaji akwada no sase obi mame o se oba ne fe sen ye fe no Monica o se ode nyinsa no obi se obehwe na ma na wo no wa wale no na me ma baji akwada no no kasa kire me am so wo kasa amati because me no mini ahode ha me ba obi na adom na mbo me kioso na me ye adwuma wo what me to ka kire me ka si menum prempren ana me ka si wani wo so wate ti me bi sasa what me ti ya de wo ba koma ba ma foforo me ti pa mako watopa wo buo koma ba ma foforo me ti o so de koma no o so de koma no me am shimi amende because mini ahode samne so tutura sem ho sanko tutura sem sebe ya obi mebo me ti den so do wo on fa me ba mre me ampa o ye da kwara ne bai we so obani maniska na me iska de ma akwada no ti fro ko nyina obaji sika ma kwara akopun tama akwara ne fi ya hu se opapa ne me a obaji sika o me ho bibia afeso a me to atade ma no me to akokọ ne emu ne se dibu nyanyina me to ma ne de ko ba edu afi bi e ma Monica ni nua e ba kunu ba me nchen o madwuma be ka che me se be ma na waje akwara no a ye fe na gbe ono se akwara no wo hu se nya ne ba nti obeku no ho no aku akwara no nti Monica ni nua ba ne kunu no e ka che me se bitu yanka me fa akwara ne ma be ma no na me de me wo ba na me ka che ne se mi ntimi fa me moja e ma obi Monica no ni nua ba kunu wo Monica no a wona ne nyinsa ye no ni nua ba kunu ekunu ena be ka che se fe akwara no ye de ndi akwara ne ma boy no boy ne friends agbe no ono so asankore o sanko o light ho adwuma me fa akwara ne ma no na me de me wo bi na me se ye nye ne sa obi moja de ntimi mfa ma obi sa ma ne ye na boy no me ne kan ya nti won asa won ne ko form memu nye du mame me say o monte boy no e kan sa wie no se me fa akwara ne ma boy no na me de me wo ba ne bi na bibia tuntwa na me say oh ye nye ne sa moja de ye mfa ma obi sa because me akwara na nye me ba nka akwara o ma me nche me gisika o ba me ho ba gi bibia bi ohia bi o ba gi se wa ma ba se kwa minya ho hwa akwara na ne se o ti obi nchen no ntina minya kwan hwe akwala no timi ye me yawo Akoma mpi no no abeka sa asem no dia ani me kura ma hu se
eno kure say akora no ono kora no onu say papa me because akora oba me ho da bia beji akora ne ba ho beji oba beji sika ba when we cancer na afi bi dia akora ne ba no Christmas mi dia na ama adwuna ayi ma yi bi ntima fa buru nya dia ama no because sam na me ma no ne ma no me to ne ma no afi o ma me bae ya o mo so mo nti o o ma me bae o nto o ma me bae no o ma me bae no aha na o mo ba mu du adwuma mu no o mo kofi na akora ka che ma me say yemfa bra 1000 ho yemfa no ho o ma me say yen kofi mra no so no yemfa bra 1000 ho oba no anka say yemra yekoda ho say yemra bra 1000 sana ma me ka kire mi o ma statement nti o mo fa ho no no o me atopan no mi Akoma FM o mo duwa na akora ne yi ba ko de ma me no mo kofi nti kwansi no ma me di mirika bae no ba o say eh mfa gift ni ma me fa bag we ya me bisan say me twa tare o ho na to ma na o so na to ma no me fa we o so na to me fa we o so na to ma eh na me ni se wunti me hwa akwala no nti ho na me hu say aha nti say obu me say me yale me na ni nti no akwala no me ntimi hwa akwala nti o de akwala na akoma obi no sara me de ma adwene ye me na me de yitwa so na ye koe ono ko no baby nti ewumo na fedie me na akwala no ho ye ya na akwala baka ni say o ma me awo so na akwala so me ne o yi no wo ye no o mu akwala na chibiem okay aha o na chibiem nti me bi ko ba say me san wale no oba ne sa bai oba fon so yedi nkomo ka ye me say me wale no na me ye say isi ya no me mpe obi a ono nsa nsa pa de metene pampan kora de a mintimi kora home kora oba no obro onum nsa no kakra na so wo mo to samuntentan ni bia onum nsa no pa ba tunu bia otimi kono no okopia ba tu bisa na osisi no aka na sem basta bia me de majan life for man because maka yin say oba onum nsa de mintimi ne ye jo no for so nya say me wada me say ono ka yin say me wale na ena ye bo na me yetimi nya ji akora na free be ma ne ho maye ntiase ye aha no metie fo adwem be yo mo kristene kakra oba no enyi se oni ne nyi se no de nyi se ne koma waka se ode koma be ma foforo na be ma no se obehwa akora no obehwa na na wo to owu wi a na wode wo ba bro no one sa be ma na tena aware na afei esidan na wosan baye meye hu ofiri wo no ko hene ansa wosan ba ofiri wo no o fa be bi wo san ko do ba be no ye ho nti wonu be ma de ne fi krom ho ko kurufo so be ma no nim de nim be ma no nimi okay so him fidie so a onimi ono ne ya be ma me pese me hu se ya wo de wo de nyi san ko ma no no wono na wo ka na asa aha be ma foforo be ma foforo ne san ko fa so wo de wan ware no okay aha nti kese wo me ye wan ware no wan ware agbe owo ye na agbe ni jae wan ware no sana asem ne tie no ko fa be ma foforo okay ti ma foforo na de ni fi san ko kuro mo ko sem se osuku mase no sana me de friend no ka kire me aha nti eche paaye na me tinenka nti wo na me sa tinenka sana ka je me se me bisa na akwara no ho asem se si akwara na ye ne den me hia akwara no se akwara no me de me nya botel na akwara no ye den ya ye me dia obeba na me yo but ma hwa kosoa nti na se na ba ka kire me se o ma me na wo na chi awo be ma na me yo ene e fine pa se wow na me so me fa fun se me friend na chi ano me friend no ma na nko na me bisa akwara no se o me no me friend na nko no se me fun na se nti me fun na se aha nti no gise niku no ware no number na me so on fama me na ode ma me na me friend me friend be ma no when so me se na ndi mu a me hia na bibia na me se pese me ne yeridi nkomo kakra nti na afedie niku no de phone no ono kwa ka me so oni ho ni be ma ni oni fie nti odu fie a o want odu fie no friend me na me se o me friend na mo credit na me friend no na afedie o ye na me ne kasae ti kasae no ewie no ekire no na ga ne friend me na bofu pa na kuma wo so se makoma na mo problem enti wo fresi ni kunu no so na ni kunu de man phone man no na wo friend ni kunu no de na aka kire no wo so ye hwan e ka je se obizan se hwan na me se ne ba pan ni papa okay ne ba pan ni papa sana me ka kire ni kunu that's good aha enti enu ache ni kasa wie no me san efe be ma no danas se o de phone na ne yere na kasa na so bibia ni ho nti ekire na di be 10 minutes kra na ga ne friend se mama no problem Monica no mama no problem adanya se we de
fra me fe no ama ne kun ne say ne ba no na wo sisi an enye ne ba Akoma FM be man say ne ba no ne na wo sisi an enye ne ba we ma na wo say enye ne ba because ne ba panyi no afa na nchen say o papa me no de ne kire hwan ende mi ntimi nkyerɛ me sɛ papa no nti gane ka asase mu wie pɛ no kate phone me frɛ no amfa nti do 2 days ɛna be ma na sa frɛ me sɛ o de phone ma ge no Monica no na ene na kasa me na me sɛ no so obi phone o frɛ na we hu no ma na o frɛ me line no to frɛ no Monica no bo obi sa di na me kan sɛ nyo no na 1000 nti ho no sɛ nyo no a 1000 no kate phone no kate phone nti if you no ɛna ma adwuna yemi adwuna yem ebisa sɛ me dwuna wa me ntiase because sɛ akwara no me ne wa wo akwara na ka je me sɛ wo a obi so ho ma wo no awale na wo de akwara na ba jimba na akwara so ahyase nyama akwara na hu so papa na me obaji sika mo ho bibia ba ye de bia me am friend sika ma na de beti ni tambe wo bisa me bia me ma no me makasa asem wo a obu afu a wati me woni sɛ ma me nkasa asem ni bia mu no me dwuna ho a me ntiase na me sɛ de wa bedan Akoma FM fo na Oma boami. Wo ba no so fra wo ba no fra wo na dia asem no ka he. Ma so fra obisa me say o ame say ma fra no. Na me say yan. Ono say o me say asem na me kan no. Na me say asem na me kan. En say me en ko say me ba no. Na me no kan ti say me ba no. Ono say say asem akora kan say enye me ne wo neti. Na me say enye me wo ne me neti betu be bi aba no ho baji. Mbabo nyina me yebi ma me am twa mabo nti me am yebi ma. Wo super machine asua de pam mama machine oba na be mama oba e fun gift mama obi machine a wusua oboko school no kwa no wo so be yeshito me kwa jimi sika po mo ye lolfa do fa drop in fi kuma sa ko okes na ma 50 Ghana se fa tensi to wo so be ka banku aka ho na me chi akoko nso nyamo ade me wo bebre mo different na me chi akoko ba kuma se fa yeshito shito kwa oye kwa abremi bi okay se me ne nkwara no ye die ni okay na okoe na enye obi bi nya se medie be na wonti a anase odie be ni minti a obasika oba ho ba gisika na ade na so se oba no me kwa na enye woni minute nti so we sad ya o mama me problem oba no won fe sai 20 years ana atraka kra wa track 20 years kakra ma yenhwe baby a wo frɛ Monica ne mpra no toso miensa no wo na udi ho ena agbe ewo ho ena ba ko no de wusu ni mu di ebra wo frɛ Monica no a wo frɛ no si be ma no so no wo se Monica fa wo back no wo se be ma no se wan fa wo ankyere no se wo ba ne gifty bachan chemu ona kakama me o se onim se me ba ne gift no nti sana tie dia akora ono na wo fufuru kwa no enye ne ba ono so nye ne ba ade na ba ma ne nim se gift ni ye ne ba na ende me hode me misa no because ono ka ya na no kate phone me ntimi bisa na question bia me friend bia nso won fa enu wo friend na won fa nti won tumi misa ba ne se me ntimi misa na hima ko wan na wo de gift chira no sa ne papa because bia wo ko hunu third man no wakache man ne say agbe ba ne gift wonye ni megidi because say me bo di say me ban panyin no ba panyin papa no na boy no ibisa bet boy no nyi bet me ma mo me di 1000 na nkyere no okay wo 1000 na ko be boy an ko be hu nti akire no na obisa na Monica na ka say 1000 ono say an okay nti no akire ne manti asem ya omo kan bi mo phone so ba na woni boy no hey man wo area ho dada minimum dada woni no ni msa won so woni Monica atra ho pe ande ma community mi nkire nkire because me no eye no kra no me ne jaa kra no o wa beda me nchen be premier no kra me ne na anye hwe oni ni jaa ye no me ne jaa o sa beda me nchen what third man no say no ni third man ho okay satana insano no minimi se o mpna o je se mi ade a o se agbe ne be jaa kra no na wale na me ma be jaa kra ni ntino ntino fi won de na me ne have sense bia kopem se obeda won che but woni obeda me che se de bia na obeda o mu ana oba me ho se bia me ne no enye bibisa o se ne na me ne beti me ne nda Monica e ho anu no abasa ne na ada insa no o te che me
me nim di ntia oba no a wono wagyan ko osa ba na e bia na opese me wale ba se nsa na wonom no ntino me oba sa nsa na sent no e wono ho no ntimi mintimi ne nye bibia na woni man ka tra first no onom nsa ba cho no onom nsa ujede no onom nsa na ne ya esida na okonom nsa to nsa mutinta because woni ugya no okọ agbe ho no enya sayansa na won say free agbe ho akọta headman nche mako enu de mansi be de onu ka kire me say agbe so ohwe na manyi nsen no wa wo na me abeja akọra no na onu na ware no no eho kra no me ba ho eho no me huta ma onu ni dijae be te bia no da akọra na ba me ho e ba gisika ba me namfo bebre wo ho ndi san ko ho de dom na nim say me ba ne akọra no Akoma 87.9 FM akoma mo samdwumadi no eno na egusoda ekoso na tiefo bomodie so wo Facebook bomodie na share maye same ne wanyem no obeka cha me se be ma foforo se wo behwe me nyinsan no na mewu a me de akora na brewo na be ma na ware me ntiasenim oba no wuhia no woni ne twempra abosumi anase fie sai ansa na onyinsan mako ba chom ne twu mpra ba busumi nsia nsia na nyinsan ba ntinsan ba ye no ahyase no amene ne wo no me tu kwan bia na me diska ma boy bi de koma no ono bo yoti ne motwi satam no kra no 2000 no na me fan se me man 4 cd 5 cd tu kwan bia onyi to no pa because me kwa me san ba bia no pa na me bia 4 cd 5 cd fa koma bia 10 cd fa koma no na me kuma sia ba na me da man no kontimi ba o tuka cheme se ade awo yana na mani jipa scout ma bo ne de blame na wo no Monica no na woni any relationship bia mu say bia woni be ma bia ntwempra ana bibisa wo no ubisa ono ma misa no bet na mi hu de ono no nse samre no ayi ba se a na omabo nyuma abo no sia ko ne agya yi aso nyum ne abo ha life ebi wa lumba mu ndum na mo 40 years dwomu sa mina fo nwe ka jeme se oni obi sa ayana ayana agbe ne neku okay oni we neku oni obi sa na agbe ne neku tibi wa baba mi nchen na ne hasi aswa bisa na wose otitoy bisa na wose otitoy nti wakati otitoy ya misumni asembia meka sabre no a okọ ayi ase na ye boy ye nwum ni nyina wie na duru anwumra fa ba wo so no a wone o sa na agbe akọ no wone na ekọ sabre na ne twempra sabre na me ne twempra okay enti wo bi sa again Monica say edi enti na wo mbomo mpra no na mbomo no so okosa na agbe ene ne beko die ne wone ewo ne agbe ntamu a wone na ekọ me ka kire ma no ka jeme se ahyase nyina odi ka bibia kire me dada okade na kire wo mako afidie so da bi yanko okade na kire enu na ba mi ye okade na kire wo mi Monica na ka kire me se ya semo Monica ka kire me se let me ka se let bi dikan bai let agbe dikan ba Monica na ti wono abla na ni Monica ti wono let bi bre me se me kan ma no okay ama mi let ne kan me kan no na agbe ni din na wom aye kire se opane chew se one ne santra no obepata no no se na ne mpana da Akoma ne jebo no se na 1000 wasi asem ni mu no se na ne mpana da na me kan se sa ne te dia o ma me ni njai because me na shase enche wosu ni sia mani so sasa bwana wosu ni sia nyamba no se wosu ni mu na yo nti o ma me ni njai na wongo fo ko nyame asem ko a kire se oba ade ya ka mu no me yantim na de woni na ware on no wale betimi sa na me de me kan no nti se betumi a o ma me nja no on ne nkoti because aha me ba me yo adwuma ntina me ba e se be da chi me nya me nsa no ayi ntina ma me ba e se be ya obi ni me nkonya asem bia ni tokwa asem na ade bia ntino o njai o me njai e no se no na be ma no ni hu ni ho sa no ka kire me asem na me kan ya na da wono o se ya certificate asem me ka cho se ya de wo ba no kwa akoma be ma foforo bia ida so do benada ana na ade ni mu amre se na ade ni mu amre dia unim
me ukwa ene e wo se me ma obi kro enti wukwa se de tie bia no ye be ma wo bi adranom aye hwema wo ni pakro no ene sa nkoye sa enu ti wo de ye be ma Charistic Ventures Zahara Man Capsules ni bi wukwa ne de ma no no ano no na fe ejabem odobna de beji obi ba no way e wo so no akasa nya ne ba etu ono no wie sa no e bia na be ma yin so enamu sa ya de na ha ne pa gonorrhea ne syphilis no e bia na ha no enu to otimi mo adwuma na no ya ma ne Zahara Mixture ne G capsules no what the mixture no 3 cups na what the anum capsules no mienu oh enu no ne wo beba ho no atumi awo ne ba wo sa no anya 1000 ba enu tumi so ma sa ka bi na wi a ne ma hindi e ba mixture no so bi ene malaria fever typhoid diabetes na balance of blood pressure no then bibia work perfectly enu ti eye Zahara Mixture G capsules Zahara Man capsules ena hindi e ba mixture cash drugstore lane herba pharmacy chemical shop benya bi Charistic Ventures 0246 348334 0246 348334 enu ti yama agbe Zahara Man capsules awie ya to aso nti eba sa no na mga se media still na media me nya yi ntinase leta na ba no kwa de o de o man nya no so no kwa opa me ache one is opa wa ge no Monica no wase opa wa nti nya wa na madika aka apa ache obi o wa opa obi a chose opa na ku no obi o wa obi opa na ye no kiremu opa wa ache ne kiremu 1000 kiremu me de me pan fifi mu wase de ntu no so opa me ache se me sinepe oh nti obi madwum wa ebe di nkomo ho no ma ne amafo ba ya me sinepe na ma sinepe ne de ya de a obeti ase na chesa we ya na crash ana ni sana mrate we ya na crash yo yanko ntimi ya na wanti ase nti emra nyinsa ne ba ne dibo usum nyinsa nyinsa ba no so no wo madwum ho na wada be nchi so saa na mbisa nse onyim me kan na o hwem no so saa na mse kan ko kire me onyim mama me hu e say because oba ne be ma de say we ya onyim ma say o ka kire ma ne say onyim me sa me kan o say no kure na mse adna da bia hu so obeda be fina wo twi mu a o da saa na won kan ko kire me okay no say no fa na mse dia wo ye no a me sa wo say nyi no kure no entra ntimi nkan kire me no nti say onyim dia ko hospital na ko check he no wasi me say obesenyi sen no na me sin sen ma ne sen no na nse o de du ka kra ma ampa ko ti adu be no medwuma ho ema nse na ama da no ho kire ne papa che ya wo kire okomu o bu fa so saa ni muje tunu ade da wo dem ana me medwuma no be no do no medwuma me medwuma no na wo fo nim se wo ne ne wo no wo fo nim so wa me bai e chi no ma me bai e be pa me cho se asema kwa kan ye kwala adwene nti minja na minya biama ne nkana minji se na so ni se de se mi majini se no na o so obi so do wale no obi wale no na me odi akwara na abremi o me so fo ne konkre du aka baby okay nti my show say ne former boyfriend agbe ene wo ba be hu wo ena wo ne wo ba betena ye wonyi ni se ebia wo di yin sai ni fragbe ho na bae okay ena eni tina me da bedam no enti mi kwa DNA test kwa na se we asem no betwa no yankoye DNA test okay yakoye DNA test no enya me dia meji atum me dia nso meji akwara no se yagbe dia onfa akwara no akwara se won fie sai so 20 years abu kakra ena oko school okos nesses okay enti ni suku mu ni bibia no maye hunu se wan kasa enda hwe no agbe na hwe no wo na wo hwe no anase be ma no wo twato no woni na hwe no okay we na twato no de on dey menim but agbe na on this ta honoti this ta honoti si ye enti no school na mu ko tunu de enye misika okay but akwani hia bibia obisa no ogifi mo okay I'm so de mano sana adnetie si ye ba se tie won timi nchen ntina ama na hwe no akoyesa because oba mi se oti o won nchen san so mi so ha mi ntina ma mi de abedam no si ye se me fra asem no na ye siesie asem no okay na ye hu dia pepe ye da na ye de ato na asom wi aba Monica ewo mo se obi ani wa wo bekwa akwese obi Monica na wo pe no na me pe no na insani nti insani odi ne ho ko wura mu no awono no na me kasa kire na wonti
tama na wunya se ne pe no nyina no na wonu ne da anansa de di kan ha de se ne pe na wunim no okay na menim no wunim Monica no na wunim se ni su ene ne ban etesai oh na menim se onim nsa no wujidi na menim so ni nsa no wujidi nim no ena mretia wa bi mu otumi beto ansam 10 tan kopim se senti na wuntumi ne na no kre mako sa pepe adenti na mimisa we woni Monica tia no na wo ma ne ho kire no kwan bi so oh da bi ma ne ho kire no wo ma ne ho kire no ma ne ho kire no enti ebesi dan na bema oba bema woni ne tie no oba no kra se bema we kra no ye me crash me kra na me peso se me pe na wakwasere pe na woni na nyam de di kai was me yi ato agu de ti no ka so be yi ato agu ma ko minim ye me wona adwin na wan bisa no minim because me ka kire mi kan bia na o si you know kan so aya ade nyi sen de yi abeba no ado anya mintimi kire bia no no ma ko akora nso hu nyam ya pepe akora no sapa ho o sempe akora no sapa ho me nyina ya kokko mama o miensa ma nyina ya kokko ma hu ya tuntum ma nyina ya kokko anu wa kokko oni me ba panyin no o hwa mo asem yentafo jema agbeni kra te first starting say akora ne ye me ba ne say me ba panyin no nyina na ko international school e wo san ko fe school Jomas international school nti anyu ya akora ne ko fie ko he ge no tunu fi se bia ge ne plan no se tunu bisa nse o he hwan no so he gift no bisa nse o he gift ne de be no si minua no oh okay nti e ho na asam ne hyase aha e ho na asam ne hyase nti me ba no kora no akora ha mitimi de me ba no kora no ma frem ba na bisa no ba panyin no aha no bisa nse onum de ne fa akora no ba no kora no fi be 2 years kora no ne nkasada ba panyin no ada na ne nkasada because mina no all fie no P1 or started nesel o started nesel na me check ya obia ma kwan bia na makofa na ba me nchen na bia ne ko to no bus ni sika na nyina me da kan da mama me sana na o ma me no en fa sika na hwa akora no nti akora no one time bia come do na on fancy akora na makon na fa me fa no kwa ba fie na woni nkwala kitikiti di agro no ka che nkwala se me kura me nko school na me tie me yem hye wa bra de bia so yakiska wa ho se nko school to na me friend se kwa me bra no ba friend o se da no ba se aseme na ka che nkwala no o se da me nko school me ba yeguso friend Monica ne ne no adi aseme ho nkomo Monica ba bia wo bia no bomodia ne fa na ye ne wo brada da 1000 and etwetwe komo no enu ti enchemu bebre wo ho a e wo se wo de maye asam no eyeye dadodo asam no ya 1000 ka no eyeye dadodo enu ti Monica ba bia wo kuma se bomodia ne fa na emaye mu nchemu obi a woni Monica so bomodia ne yi na so tire se 1000 wo ha ensem oyo ka ne yase akoma mu nsem crew no eyeye dadodo nti wo fa na fe wo maye enchemu a ewo mu yankwa nti me fe kwame no se da na se bra oba am se aseme na ka che nkwa no se da ampo me nko school adi ntina nko school o se o me mane se nko school no o ka se nko school no ko yera scan of the man so nko school no fi wo no o man nko bia wa bra de bia wo so sa bia nti o man no o ti fio o ma kwa bia so wa frame kwabna akora ma kwa me fa no na makofa no okay ebi na ma me na mfu yo kuma sa fa na brɛ me eno kra de ye te eno no ye case foforo yemra ye ni akasa ye case so yakwati esi so fa no ne de mo ye ni ye case na ye case pa ya ye gina so 1000 oh ntira ma mentimi no ntimi na me sa kofa na ba na akora kan yem se da me am ko school ha ntimi fa me nko bi am ne ko ya no wie Jesus no results ba no na wa me fa kwan bi so be fa akora no fi mi tia ko ye oh okay ba se efi ho no na ahokyira akra aba nti uma afi bi wo ba me ho na oba ye beto ofi wo ko ye ndie omo so pesika ko hide down ma nya ma nti omo fu nti na se me ka kire ma me ka se makwa he hu kasa with situation o me ko na kire me se me mfa me mra ase me mfa case we mra ono ma me na ne ka kire me so ka je me fa nko onu ai okay o fa nko ba bi fufuro na me se enti yenhwa de enti ena bema oba woni ne tie ni na fefro ebe ka cho se mede wo yafunu de e kwa akoma bema fofro manahwe
na owo wodi aba na wutumi ti ase so okay meti ase fa ko enti ase ni ma 1000 mako ana mini ka kan no Akoma sanko na wono first no edwa sem na nya politics ba sa chire na wan politics na nsa die emu adwo wo ya obi obo wo be di wo ya fredi akom wo be di wan na be bo wo police station yo police station ho police station ho na me amintimi hu Ghana mra no minim se chi nketo no se chi ebi mu jabi mu me dwene ho amenti ase nti se be ya nsensi mini he bi amba no a nhye ono me ye se oso obe ware no no de akwara na bremi ampa so oye beta kwara na si ana kwara na ko di baby sabre no di nyinsa ne kwa Akoma agbe no na nyinsa ne se Akoma na mema se mantimu a me di hu ye na manti no ka che wona o ka chire no mu emu eni na me dia bi susu se no ofa woni agbe obeda ho no akoda agbe ho ndi se no dia me de ntimi nchire ba mi se no de me because achame sa wo enyina so bi a wo awonim se ye wo awode a kire mi nyina so me woni se mi akwara ne se mi akwara ne se na me ba pan ni so on ne se mu nyina se mu nyina wa akwara na papa sentafo je se ba ko ye oba na ba ko ye bema me ma no mu nyina ye kokoko okay wo ko agbe ho no osaba wo ho ende mi ntimi nchire so ko ne secret na mi hu dia dem me ba kire no ntase wo wunyi sa no de akọ agbe ho me ba che wo kopem se wo ye no oba ne ba ho e ma wo gugu so pe o da bi na ma tri nyina woni na na bi na yin bibia da kopem so wo ye na yin bibia da everybody no ne agbe ja ya wo sign back to you no injanum jan die mintimi nhye de tin se da se ba mi ono kan e ka kire mi an se oni agbe na jai agbe na anwale no na so no fa mba na no se mi nya botre na kwa na eden obeba sana wa me ka kire mi oye do obeba sana ka kire mi ntima hwa ni ma bisa na ho asem bia so hu asem bia nkan kire te se owo ya me fani chi ane ya nikuni ko hu se akora no sana ya mi mu na akora na ya me ba na o se sana te da fofo na wa wono no enye ne banti no ona na itwa so na ona se mama na nya problem no okay ye beba me be wra wono so Akoma 87.9 FM Akoma mu 7 jumadi no no egu so ya Maa Akos awia mede ma wono ba bia da wo bia ka ye ho wo Onua TV Case TV o Sekrom TV and afa wo do TV Facebook Akoma 87.9 FM like your page no comment na share FM aye YouTube Akoma 879 FM bobo dia na share link no FM aye Emmanuel Angie Passion and afa so no sachibia momo dia na mo share link no YouTube link no na the operation team and name Maa Akos great family fans of my Akosha there mo share family na asam no emu ya ram yenua be ma 1000 na ne nkoma woni ye twetwe ebia na wo ye be ma wo baby won so obaby di bibi sadiu anda wo so yo ba be ma bibi di bibi sadiu ma ware ma ware wo ya ne se be ma ne koyo ba foforo ho ade sofo bi na de wafa kwan bi so abrantie bi anyem wo ba wo ko school wo repu ba sade assemblity bia bomode ne fabra ko mamu nsam dwumade so ye wo askwa ye ne mo na edi hwene mu kuma se askwa ye ne mo na edi hwene mu anu ti for sam ne bra wo ba na bia wo yira kwane a fra 020 39 33 582 020 39 33 582 02039 33582 wo fresa ahomatrofo yi a ye befa na fe ya kire wo kwan enu nti baby bia wo bia problem bia wo bia no bomode na fabra wo kunu wo yire sofo bi wo se bra no nye wo de wasba kodan no sofo se won kokoro se won wada ontumi enya de ne ma bomode na fabra malam bi na asho ana wo ne be ma bia de mojafra problem ne sanity be ma bia abodua de ato baso ana woni na wo enkra no wajai wo abo wo so bomode na fabra ko mamu nsam dwumade so ye wo Kumase askwa stadium Kumase sports stadium won obi anim ne obi sports stadium a ye be che wuduru wa wo so wo pe askwa mo wo be ba ne abro sai no esi wo fefefa ya to nyina ta fra 020 3933582 wo fom kwane a
na cha say ya chiro Josie Fashion awie wono na ahye me atade free dwada edi ko sifiada Josie na pam atade ede hye me wo bom so wani meet me there sports no na edi hwe mu style bi wo na your fel twa nefa WhatsApp jo e was 0243 433 465 0243 433 465 Josie Fashion wabepem bi ede amount mira mami misaw asam we see ye no anya bia no yanya no line na akro no Monica fanya ni komo Akoma FM Monica amfa yeguso a ye hweso obefa na ye ne no edi komo wo ma ye nkyeremu na me bisa se Akoma FM ye de wo afasa kwan we so akra no wanyini 20 years and over one month penifobia mane ama ya mfre oban yi ne wo mo maka ntena se na mo nsiesie asem no ye jene se akwara ma na me de pressure ma akwara no ba me kan ase ma me kan no a na Thomas kakra Thomas ntina ma me mfre panyi bia ko pin se o wo yi a me fre ni chia na be ma no o se ma problem wo be ma no ne tinin ntenu no okay na am hu se no Sunday em le wo se e mi tu na mo e wo asem no ho enti se say yenye DNA ai kabem de pa na oba ni nua ba kunu a wono be ka cha wo se fa wo fa akra no ma agbe na oni ba ani fa akra ni ma agbe sana be ka cha ni e funi Yona Juna ye fa wo ba ni ma agbe na woni ba eti for asem we yenyenye mu kopem se wono be ba ye be ye DNA ewo asem we hu akra no wanyini ye be ye ni DNA na afei ye hu ni akra no eye ne dia eye agbe dia anase eye 1000 dia ye be ka ho asem eye ba center ba no pay bank ase achafo ba na ekasa kire wa wiai bomodia na fo ni kire ho ene ye wanya ka kwanhia wo frisro na aba hwe fom wo tumi se ampa eniema enkoye ewo nipaduan mu wo tewa wo tumi se won kase no emu ya wo ya esase mra bi wunya kwanhia wo hwe ho na so we print wo afanya sem afei ene be ka wo ato wunya ba center wo ba sore prekope ba Dr. Baja Voba wono de aban yi no de atare so wo de tare so a eni gina wo bo se enompe trotro anunti eye ba no pe bank ase ba center ene ka say wanya cancer ana we spinal cord no want to chema ana pokra se okotodwe no ekra na ebutu so no ehunsuo no awewe anunti wonnam a na eya gogoro stroke gonorrhea edam efom ya de stomach ulcer why emre wompem wonhia ba herbal center ye be dress ukro no de ama ye wo male and female ward ewo ho a eno no wose age oto a ye baje ato na afa ya hwo ya de enunti ye ultramodern machines so eho ba herbal center wo Kumase atonso agogo hospital nche wa hasanso na tema ye wo committee 16 lashibi ye ben Bowers Club friend 0244 083 482 0244 083 482 and that's 0272 5012 0272 500012 achefo ba na wasi enyare wanyina ebedwane prekope anunti fo wani acha wasisi a na yehwe second story ene yade ebra wono yeraba no wa yekrado wa waje adwa yebekoso ATL 100% cotton fabrics ATL toma efe eni da ho colors designs ni nyina ejirejiram wedding engagement one sorry office or party Friday wear manenye ATL toma ewiaboso empa we see colors no entumfra afebo na de tia na tie bronya ba eya to bi chodofo ana to bi na efa kwache wase ena ne kam ento ne trimo wo pe customized fabrics ne so a ye ba print bi e de amamo schools, churches, organizations, associations, anniversary cloth, corporate cloth, uniforms ye be mamu bi ATL ye wo 40 Kwame Nkrumah Avenue Adabraka Enkrai Kumasi ye wa wonje roundabout for 0244 334 406 0244 334 406 and 0544 268 974 na yanyo so
Oba memwa ya mami boko de bacho e boko nsunya boko sa e boko sa wa no bacho an we jidi sa wa bacho an obi adi wawu bacho an be bi adi wawu wadi mi hwamo pa wadi hwamo bacho enti ye besi siridia na de atwa no tell me ye besi siridia de to no se atwa akona ye siridia na atwa no kakaduro ni pepre ne hwentia no musa adam ene yapa eno ne fa sa ye fa ntwa ba bacho an ya kwai ya ajewa ajeso ya yanko ene say na me Kumasi ko school na me ma mesewa ebe fa me ko nkran so okoto am school ni so no tama ye be ko ni ama me gina form 2 ni ama kwan ya ye be ko form 3 enti ye ko duru ye no ye bi school no na otwe ni na mesewa ne fa me nkoi ti me ga mi bisa ne sesewa o be fa me no ka chem so di me be ko school ne ba ne say na ye sia ye bi school so fa me nkoi ene oso wono ni school fees ne man ketwa na ba ko 2 years ba ko 3 years sankwala ni school fees ne boarding 20 min family so men ka ho mani nyeyi enam ga jan sa na tie dia on family sa mechi e ma me mra meto mi school ni so na school de hia me pa o ga chem se o de me ba no o ka chem ma mi play se o de me beton pure water no an kan chem se o de me be ko school ba ba so do ba dan ma me no o be fa me no me se wa no o de me beton pure water o de me be ko school enti me ma de se sa na tie dia ne medwane enso mi nya ka sika mi di be free enkran ho no ma be Kumasi ya na me dia beto mi school ni so ti mi sia blantie tam ma me ko ho no fufuro na blantie no sia mi a ye fre ni kujo wakati am se opemi ba me ntia se ma na nam school na esi mani su ni ntino waka me se me mpe no ntia ya sa na me ye ma adu se me sa ba na mi nya ka sika mfamba enti me ko no ko ka kire ni se me sere no sata mo free enkran ba ha no ma na ye se cedis enti me sere no me pe 20 cedis e dia ya lolo fe e dia Kumasi na o ka kire me sa na tie dia o ne me beda ansa no the 20 cedis no ama me wo percent na free ni ho 20 cedis e dia ya lolo fe free hia ba hene enkran ya be Kumasi sa do no aso pe me ba twa me ko ofufuro ni na no wota ka se wo pe me ba na me ntia se ma na nam school na wo me ni su ni nti na wo fie sai me ba twa 16 years okay enti yes am tia se ma na nam se school na ma adwen wo so se me pese me ko enti me tia se ma na ma ne me da wo 20 cedis ni ma me bedu Kumasi ya se no ba ma 20 cedis ama dia ye lorry fare from cry abe Kumasi agi so no wo da mba twa agi so no wo da mba twa se wo ma 20 cedis me ba twa eh se de me man cha de kwa ye kwa enti me bedu ase na me be she school na se na ni gina na mu se ma fire fun me fra blantie ne bona mane se se ase na eko o ga chem se mama mo obi amane enti se bia o mo be chi na o nya sika mfa nhwe mi ti sa na tie dia mi firi Kumasi ansa amran kra o metena ne nchen se de be ya o betimi ahwe me 67 years me ba chwan enti me ti ase ma no bi firi ano me ko man kra me ma me mpo se me ko ho e na me sa me chi ko tena ne nchen won kra ho no me ko ye no ba bia no oda ne nanye enti o ye se ye be pesika e de akọ han dan no oda hene mba choki osum enti o be pesika me e de akọ han dan enti sa na tie dia me nton pie water kakra na me mfa mmora no adidie mu na ono nso adwuma na wo ye no on fa ntoto eniema ye de be han dan na sika obeboa de akọ han dan no no ya dwuma ban me ba cho ton cement ni ayon we so bi dia na omo moto no di fi wu na we 16 years no so di fi say 32 years 32 years ba cho against 16 years ba cho okay enti eyesa metiasia man me di nyinse ne ton pie water na kosi se menya abusumi nsia bosume nkro na me ko wo no ena o se ba bia yete ni nyinti me nko ne ma me nchen na me nko wo ho no na me ko wo na me ba no na wa han dan no atomatres ne yes dan mu kama enti me ko wo ne ma me ho no menya abusumi mienu no ba ho e be hwe me wo ba no wo fa oba fufuro firi kro no mu edi na chi ne ba bia na yete ye no me yes am friend say o ma me case kana me sansan me chimbra wo se tena o kakra na akola ni sha wo ye wo se tena o kakra akola ni sha ansa na minya abusumi nsia no me ba ni nya abusumi nsia me be ba no me ko tu banche pa za ta mutu abobo ya ba ko a na ye 300,000 me ko tu banche pa na ansa na minya case ka e free voter region ho no ma bank ran me be ba na me bedu ye no na oba na obe fa ni free krom ho no mo no voter region ba so an ko ye den wo voter region ba so na mko wo ye be ma ni yes be ma ni ma me ho no ofi wo ya ngunani be ma ni ya ngunani ba so an enti voter region aka wo ye ba so an aje wa ko de enti eyesa na me bedu enkran no be sa bedu enkran no oba na wo ho no mo sister me ba so no na brante we wudi na chi a
no ba no wo ho no munti oba no me bedru fie pe na oba no ka kire be ma no se na wo yire beba no wan kan kire me se si amede na ehe fa na me kwa akotena sa na tie de ne me kwa akotena me sister wonti se wo hia me a o frɛ me ambeba wo kan wo anwura kasa no mu me so me kotena ho sa me te kasa ne kakra a wo kan me ti ase pa ba bia me fi wo a na wo kan me fi wonti me fi no na o se sa ne ne ma no koye me ne abrante ne tete ho ye do obedidi ni ade nyina na ye din iba ya na sa atama wo mu yi kwahye ma moto we ne kan o ma djuma ni ntino na wo nya djuma bia na otifie me sa de akola ne hye me tisha pure water ton na se ye ton pure me ton pure water na kakra me ba manya no na me de aba no aduane na me nyina atena se adi nti edidi mo na mbenya atwa ba djuma yi bi me benya djuma no na ma me ni tua ya 25 250 pesos enti me ji sika na me de abre wo no be ma ne so mo obo ano se de be ya obenya sika kakra onu so nim roba twa enti so nya roba o nya sika na odi ahya ase afa roba no se de be ya ebebua ye mienu nyina abra abo no enti edidi mo na msa be fa ye funo no second one ye funo no enti mbe fa ye funo ni nyina na me de akola ne hye meti sa akoye pie what choba adwuma no me da so ye adwuma ne sa akosi se minya abusumi numu no na ono be ma no ye frɛ ne se ne baba ako ma me ewu enti ne baba ma ne ma me ewu nti wo mra mbe fa akwala no na wonya de obehwe no okofa akwala ne sa de be ka me ba no ho ma o mu be ye mienu me akwala no ba no so me anam tete na minyam no mu nyina me da so de ye adwuma no me da so de ye adwuma na akosi se me sa be wo second one no me be wo second one no edi 1 month pepepe na msa de ne share choba adwuma na ase 1 month mbachwan me bachwan o frɛ okokwash mbachwan okokwashi man e ho na ne yetie kwashibu wo bo se ma me ya obi abehume sa se me ya meke kwashibu me bachwan na bosome wa wanya bosome me bachwan na wo ye wo first one nya se yansa na e ho no benyin sen second one me bachwan no nya 1 year 3 months afeni bosome miensa mbachwan eti be ma no otifie na wo ye adwuma hwa no mbachwan bosome mbachwan na sha kire ye choba mbachwan wo kwa on na shiro chie no me bacho da bi ono ne ma ne wo ho mema Oliver Syria mesiri bi wo kwa wo be no aka dia ma no why bacho mati obenyini kama wo be ye fa wo di bia no ma no bia di bacho mati Oliver Tom Brown Oliver Wayne Mess Oliver Mellet Mess Oliver Special Mess mesa wa da na Oliver Mix eye Tom Brown wa enye no ma Tom Brown ya wo nu bia we ya transmogrified Tom Brown ena Kema Line Company Limited odiaba anwade ne wom enu ntimesa wa da eni aduane bi akwa enye pente bia na edane won me wudidi aduane anwode a aduane abenya anwode wo mu enro wo mu na ebetumi aye oni paduane mu adwuma Oliver Syria mesmeso wo benya bi ewo Poku Trading China Mall Harima Supermarket enye na kotubi efa kogu kitchen awia enwumre ana jese time bia betumi ade Oliver Syria mesnimi friend 0507 169417 0507169417 and 0243 519495 eya 3P was 3P garlic mixture eya 100% garlic extract and ye dey emma wo natural plant juice eka hu bi vitamins minerals vitamin C edro ye fa siga so na ye fa ensuo so anka any 3P garlic mixture e bi immune system high blood pressure be manage no uko ficha wote ya me high sugar level e be na ba normal on sawo na ye tititi wa ye kase dodo enwedue ye de stroke antishewa wodwo so ntanta modwo so no ayase hyehyɛ wo fu israde nkwa ye kapusa no bo adasai eya stress wonya 3P edro papa ni nie edro a wona ye bibidro nyina twechama no Piwak natural na de 3P garlic mixture ba Daniel ba misia ba kwalenak apidank angelos ubenya bi fe Piwak natural e was 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 0201 000021 ye twa ye nwa basese a baby asam no wono wada ye betwe na agene siso ye twa ye nwa ba ye ba ye ne ajewa ebeto aso middle na den na wote ho a wa ye step na se mani ha na mani ha me pa mani ahohoro na epo nso ase asa de tie guso say na Apollo eyo obi no say na se mani ha me pa ye
iti mi gu so hwe soro no apɛ ɛna honhom no hwi mi ko gina baabi iti mu sɛ nkrofo bi atwa me ho ahyia iti mi hu Yesu rɛ ɛne asuafo atete wono na ɔmo yɛ adwuma me pacho da ye na chiri no honhom no twe wo kɔ abɔnten ɛma sɛ de wo kɔ hu ne Yesu real mi hu Yesu ɛwɔ dayem sɛ wɔne n'asuafo tete asuafo no ɔmo nyina wɔ heaven enti honhom mu na sɛ ɔmo bae ɛna ɔmo betwa me ho hyia na me hu sɛ Yesu ne me gyina kanko no mfimfim enti hɔ no na ɔhwɛ m'ani no a na ha me no ɔka sɛ mempagya me ti hwɛ n'anim enti me hwɛ n'anim bɛ 1 minute or 2 minutes no ɛhɔ na problem no nyina to yiran to wie no ɔmo de ɔmo nsa gu me so sei ɛna ɔka sɛ wɔnhyira na wɔhyira ɛna ɔmo to yiran nti ɛno no akyi no ɛna nyame no ma me hu nnwuma a wɔde ba bɛyɛ pɔten Akoma nti ɛno no yɛ ɛhyehyɛ a ɔmo ma hyehyɛ no wɔ heaven sɛ dwumadie na me medi no wɔ dɛ me brɛ so enti no efiri wɔ no na sɛ mehu bibia na bɛ mehu bibia na bɛm bibi te sɛn bibia mehu bia wo yi kyerɛ sɛ wo besi ampa ebesi ɛya na de no wo yi kyerɛ sɛ ebesi ma ye hu no ɛno de nneɛma bebree betuma yi akyerɛ me sɛ ɛnɛ wo bɔ mpa yɛ nso bɛtɔ ampa me bɔ mpa yɛ nso bɛtɔ otumi yi kyerɛ me sɛ wo bewu ampa sɛ me gya ne ma mɔ mpa yɛ ntwam nipa ne bewu wo bɛyare ampa sɛ ma mɔ mpa yɛ ntwam adeɛ ne besi so nti na kyerɛ sɛ enime ya mehu bia no ɛbɛm ɛna afei mitimi hu kora ansa na ba wadwem wutimi mitimi hu sɛ ɛda emre wei ana sɛ bia na wotwe sɛ na we bɛba wadwem ampa obo sɛ brendu ya na de na ba wadwem wutimi hu no obi sɛ na wotwe sɛ na bibi bɛba wadwem ana sɛ bia 3 days time we bɛba wadwem we see yes sɛ ɛyɛ honhom no ɛna ɔka kyerɛ nti brendu ya pɛ na de na ba nipa na wadwem na afei no ɔpɛ sɛ wɔyɛ saa de no okay yo enti no nneɛma ne yɛde mba bɛyɛ no mehu sɛ ɛyɛ nneɛma a ɛyɛ nnwuma a ɛso nnwuma no ɛkyɛ sɛ ɛboro nteaseɛ so because nyame ne ma mehu sɛ wɔde nana mu se nneɛma me wɔ asase so sɛ ewiase nyinaa man bɛyɛ trended ewiase nyinaa me na wɔde me asi wɔ sɛ ɔkandifoɔ ɛwɔ bebrɛ so sɛdeɛ tete hɔ no wɔyi Moses sɛ ɔkandifoɔ ma Israel no saa nso na abrɛwɛ mu no wɔyi me sɛ meme mɛyɛ nana mu se ni okay enti ngosra di me sofu sane me nsra ekora no afi soro ba ɛna me ye nyame adwuma so ngosra no aba obra me nsra efi sɛ me ye different ɛsi nipa e wo wiase nyina okay se ya e wo ye ya brem ya brem so yi wo nyame aba different chain nipa e wo asase so nyina ye sɛ me ye okandifo me sa ye ogyefo ye kandifo me ye okandifo a me ye ogyefo ma ewiase nyina nti from abrochi to Africa ewiase mu nipa nyina no me na wayi me sɛ head anaasɛ okandifo wɔ no nyame nanim okay ɛna ɔmo botae ne sɛ agye nipa nyina nkwa okay nti nipa nyina a ɔfa me so no wagye wɔn no ɔfa asɔre a mekɔ so nti asɔre a mekɔ no so no ɛna ɔpɛ sɛ kɔ wɔfa na ɔmo nnwuma ɔmo yɛ no nyame ne hu sɛ yɛ but enipa na ɔmo wɔ mu no ɛna ɔmo nsom no so wɔpɛ sɛ ɔfa asɔre no so na wɔyɛ dɛ wɔde sesa ewiase na afei na ɔboa ma ada churches a ɔni hɔ no ɔmo nyinaa tumi hu sɛ nea wɔse yɛsom no a ɔno nyame ani bɛyɛ dɛ ɛbɛgye ho ɛyɛ de asɔre a ibacho yɛ Pentecost okay nti wokɔ Pentecost ibacho okay ɛyɛ Pentecost nti nyame na ma hu sɛ nsɔre bebree hɔ a onim nsɔre no onim hɔ koraa nyame ma wo hu nsɔre dodo a wonim okay deɛ ɔma me hu yɛn ne sɛ nsɔre bebree no ayɛ sɛ n'ani nni hɔ sɛ wɔhwɛ nea ɔmo yɛ enti me madwuma me bɛyɛ na bɛboa ma boaboa nsɔ na hodoa no etu ɔmo ahyɛ nyame nsa san srɛ ngosra na mom sɛnea ɛbɛyɛ bɛma ɔmo soso no nyame betimi ahu ɔmo nnwuma na ɔmo bibia na watimi abu hu akonta sɛdeɛ ɛbɛyɛ a awie na ɛba no ɔmo soso ɔmo nyɛ ɔyeraba enti madwuma yɛ mu no ɛbɛka ho ɛna madwuma yɛ mu no me ne number sabasa sɛdeɛ meyɛ evangelist na mo mɛkɔ information centers ne yɛ de bia bɛti bi so na afei ma boaboa nsɔre ahodoa no na afei no makyekyɛ enipa a wɔsɛ mede ɔmo di dwuma nim na ɔmo de ma no di sɛm ayɛ dɛn akɔ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔgye ho adwuma no ɛbɛtumi akɔ wiase afa na nyinaa ɛfi sɛ wiase no nyinaa nyɛ Ghana nko a enti nyame ayi secondfoɔ yes ɔgyefoɔ yes ɛwɔ the whole world wiase nyinaa including abrokyire ne baabi na ayi hene abrokyire miamia bɛ no watu kwan akorɔ okay sese no ɔmo no nyame nhyehyɛ mu no na ɔpɛ sɛ medi dwuma bi wɔ baabi a mewɔ no ɛma no ɛno yɛ hene ɔyeko wɔ no na ɔmo hyehyɛ nhyɛ ma me ɛyɛ covenant ɛyɛ apam nti ɔmo ne me pam nti apam na ɔmo ne me pam yɛ no ɛna ɔmo gyina so sɛ menni dwuma bi wɔ ɔyeko hɔ ma ɔmo ɛhɔ no ɛyɛ kinship
omo hye se menya wo hena medi kan ewo yoko enti eno ne ye kinship okay enti ye David akonwa na omo hye se me medi David akonwa David ben tete David no yani aye tete David ya wode taya kum Goliath ya okay enti no sa tete David no ahenie mu na me na wo se me ye madwuma enti no ahenie no aba ebe me ban se be se 12 years ana 11 years ni ba eya honhom agudie eya honhom ahenie nya physical enti se honhom bi mie wani a eda wo se kura honhom fa agye se obi a honhom no abie nani na ohunu honhom agye ene eda obetime hu se akonwa ni weni ena men so no se ya megina we no obi o wani bi ahwe matade mu a ohun se enwosra no atade mu nyina ho a yetimi yi bi kura say ya show atade mu ma nti obi o wani bi a ohwe matade mu ohun se bi o matade mu yellow a yetwa nyam eno no kire anointing eno no kire enwosra na nkasa red a man ahodo nyina ohun atade mu ohun se ade nyame asra no ni a tinye bi anya de ene ho yehun se nka nwosra ntimi ntani patade mu ba me ye different na omo yes asa de be ya obi ani bo so bo we de nyame asra no ni na enti why na o mani bo won oso a won be hu se de nyame asra ni because me de meni ani menya hu nti nipa ban na wo hu se ya wo mu be hu se impo wo coat ya wo shei enwosa wo mu a wo betumi atetibie se de wo se jo de make training na say okay so obi ye bayifo bia no na boa na bie nani okay enti wo hwe so hwe for ma wo hu se enema na wo ho ena ade no so na ayese shine ayese gold no Akoma enema na wo batade ni ma enti sesi ya ka say enema ni bi watade ni mu ba mimi ne ni ntina mi hunu no ho okay so wo wani kwa de wo hwe ya be hu se ampa enema bi wo na atade mi yellow aye twa nyam eno no ye de no ni de nyam no eno no kire de wasra no ngosra no ntse nti esa wo ni na tade kura wo hunu mi pa o che o enye nipa ni nyina meme kwa ne nipa o mo aye me sa se ntina me se me ye okandifo no okay me ye ogefo no nti ogefo bia no no ntse ne ye different obia nyangosra e ma na tade ba je me nko an okay se yesra Yesu no won kokro sane sa bro no ma be si na betiri so e ma ededi rem obia hu se we ne me doba a osomani na muntie no enti abrebiam no nyame woni one ne pam okay enti ye wapam foforo apam foforo edi kan apam foforo atoso mienu ye ya breso eye third covenant apama etwa to kora enie ene sa apam no meme na nyame no ne me pam ya esi me mesre so ene nti na omaye me se menye ogefo ma wiase nyina so enti ahenie no de ahenie sam no ebegina bat eno no me start a enche mo na matoa makwantuo no so efise akwantua wo tu akwan se akoye se ogie no nya oman mu ankwa na wo setra e wiase afa na nyina ena Yesu ene ne papa aye friend mresante hene Yesu papa enti ono wo ya me papa friend mresante hene enti mresante hene ya me papa pani ena Yesu so ye me papa otoso mienu me ba otobo kire me ye mresante hene no ya wo papa pani pa no wo ye me papa ono ye different from Yesu ya ono no ye different ena nyankopon so ye hwan enti Yesu no ono no be wiase be wudi ne nkwato ho ma da samanyina ena ono so ye me papa kuma ena mresante ye me papa pani sana nhye ne ye de etie wo heaven ho eti Yesu ye me papa ena mresante hene nso ye me papa enti ommiyenu na ka o madwene ye de ebom ena omo hye de me di sa omo de sa akonya ne mame ana sa dwumadie ne mame se me medi ma om ti dwumadie no na no na ne kasa wo se wo call heaven wo sade na heaven site me pacho heaven ho no e ho na mresante hene ne wo no se ye wo eja nyame oba nyame onkonkron na mresante hene yo mresante hene no wono na adebo ahyase no wone ne tumi boss
Any enu ba ya ejewa edweso na ehwehwe kwa 21st clinic ye sciatica expert enu nti to ase eju famu akoso na ase de wunya ye 21st clinic ene wonom ye sciatica expert doctor fomu akunini ye de wonom akwabrachi akomo montete enu nti sciatica de ehu a doctor for 21st clinic wodwa wonamro mumrika na de aka ne de eye bonus say yade bia free wutinwi so koso na moreso yade bia no so etete one fabra ye wa lab scan massage machine wo hwa ye de betreat ye wi to ye sama wo bibidro de aka ho yade no etesa de beko 21st canteen so de ne 7 am pepepe na bo no aye ready ye branches no eye do enkridome market heavy do dynamo kumase sha overseas ultra for radio sunya ne tachi mango so sehwe 21st clinic was minie 0540 311 311 0540 311 311 Manchester 21st clinic ye sciatica expert time about center ye naja ye malaria fever time about Miss Shabeko so and wonum na 20 ni die KJ back capsules de ne bi immune system no enuti open malaria dro wonam ye dro wonum to wontumi ni die na abedidi ye time about Miss KJ back capsules no num bi na emma won kwamwa no ma wo mo nya de yade ba fight mroma bi jana satosu na akwaja hye kwale na ka badani eba Mr PF have me ozons kamis apidan kamika eba so biemo wo benya edro yi bi bomode na frame 024 417 669 0244 417 669 na chese ubenya edro yi bi na wonso wato okay ye beba na yato ye nkoma twetwe ne so ajewa mame ye nto so e di mebawo third one no akola ne nya 10 months na mde ne bre me mame adwuma na me ye nti ne kwan ni wa wo sa be wo third one pa twan be ma wo se be ma ne friend say kujo the frank kujo go ka na o mde to ne frank ne so aha nti mebawo third one akola ne nya 10 months me konya bank fo bi adwuma ye nya adaje wo mu nti mame de akola ne bre me mame me de akola ne bre me mame na me koye no ni 3 days pepe no ka kire me say ni nua bi te ashaman na ya pam no nti obeso o metena ye nchen na bisa nso oba na se be ma o se oba nti metiase se yo se unua ba de a me ni bugani me ni oba bi ba fie me ba chwan fie woni ni timu me ba chwan ana akrasa friend man bi ana o se eye ne de yen o se ni nua ne maame enua ba nti e ni nua me ba chwan nti edu nwumre ne ye beda enti mesini ena ga ni de besini mu na ye mfinfin so na ga ni ba obeda wonu kru da single room me ba chwan wonu kujo da single room me ba chwan what the nua ai abaka mo single room ba chwan to wonti oba no so obeda de yen enti mesini on hwehwe nti ye mfinfin so na obeda be ma ne danka na oba na da na me ma da akiri ebe obi wo no ma mani betie no na oba ne hu guso na makante ma na kata no ho ejewa wo so de yen na ni beti no na ne hu guso won hwehwe be ma no se ni nua ba na ode na ba chwan wo se ni nua ba ni nua no ba no oda ntuma ne boni mu me ba chwan ai wo sha dross dabi wo mo brazier dabi wo sha nighty dabi ntuma ne boni mu ba chwan enti mo da sen obema ne de dankan oba ne de mfinfin na mimi twa to me dada na ho ba chwan to na unyane a menya ne bo wonu ma na oba ne ntima napa na maka agu ne ho me abofo pa me koma adwuma na masori agya wo mo ho no mo wo wa kokodro papa ajewa mami wo wa kokodro papa abofra no asori no agya wo mo mienu ho ba chwan me pa cho no oseni nua ba me ba cho oseni nua wa ko vota pen enti woni mbe ma na busua wo ko no akana busua fo me ko e no no nka ho no ti ba bi foforo ono nso wo manfa hello Frank Yes. Frank ye mo wa ba akoma mu sam dwuma de so Ozile. Wo yi oba yajewa oba na oni na wo mam yensa no Marakata me. Wase wo hwan kura no Ata we be kan no tan. Wase wo hwan kura no me ne woni komoda we ne de din kan e bia woni ni pa foforo na di wase wo hwan kura no me ye hunu Asa no o di twin o do mu twin na me hiomu oh me so me ya mi sisi kata na me di wo ye dan asa wadi
ese ka adua no na obo mi we dia aka na o ka je se mbe tiri ani adi na mi tiri na mi ta fa sa kola se una be ma muti onya be ma fukro kra enya de bo obi adia ọjà kẹ mímí bá mú yá ká báwo sọdọ ó ká sáà ìbẹ tìrìtìrì gbà náà bẹ mbẹ bẹrẹ paa afẹnwé afẹnbẹ sẹwú ó jírí pàṣẹ mìíràn náà ẹwọ akọlá wọn ó bá mẹsà pàpà. Frank ẹmi sẹ wọ́n gyina. Ida so gyina radio na TV bi ho ana wo be wo wachi kasa nti no ema me nti won kan ye meti wo nipa kwa ne de ne chen wo de no enti wo ba twe won kakra bi ama me wada roma beni anti na frene ho aha yen kasa ye se de dem yen kasa de si ona obi mu wo yen sa se wo ni sa akola mu papa no ebe shi akola mu a enya de wo bi wa no e born bi I feel like onya bema fufuro enti o ta bema na wo na no mu wo mesa wo be se awon ye o fe akola bua o fe akola anya de bo kesi ni se onya bema fufuro ada o so da ni de tiri na ayi na breta isia ni bresu anu we yeri kasa edichi ayen oda se yen wo chifu onu ana tan po mu so le mu board ya eye tuma ebi abon odiwa na anu aka eye tuma bani mi su mi sire bi ni tuma na enkasa mo meba Frank enkasa mo asantefo no mo sori amobodua enya asantefo nyina na bodua da bi to bo hwesan dabi me pacho etu obi kasa mo anwrafo mo sori amokwa aduro so a wo kwa aduro so na mi meba wo kwa aduro so no me go aduro okay enti tobo enti meba tobo me pacho enye tobo ansa enye anwrafo nyina anwrafo bia ne kwa aduro so enti nya asantefo nyina na bodua enti nkasa mo masantefo mo sori a mo bodua no eye santibi ba ko na bodua enti kan ye ne ja mo masantefo mesrawo yes because of una be my getting to 13 years ewo ba nyesa e won ko nya be ma fufuro wo na nu mo tia anya de se wona nu mo wo nyesa no na obo ekesi ya mbere anya juma ye okay Mate Frank me support oba no maybe san me support say oba no ebo wudua but adie na oba ne de gina so a ema ebi asabe okasa wo bebre adie ntokwa na ba ya na ema no kokeka sansem no aha thank you listen akola mu no ne mele no na ewo no but on bu mi se mele no ewo akola mo se de na anu nu pe no so ye akola mu ko da no ne mi bu fi say like ne mi yiri yeti ọbẹ̀fẹ̀ ni àhùnmáṣí sẹ́ o ìdọ̀tí àkọ́lá mú kọ̀tìrà mi màmí họ àná fẹ́ fèsì ndọ́kọ̀ ojúmọ́ àbánu àwọ̀ èyí náà ọ̀dẹ̀ àkọ́lá mú kọ́ ẹ̀yẹ́ sẹ́ ọ̀dẹ̀ mú kọ́ àtúwọ̀n ọ̀dẹ̀ òbí mú kọ́ àhùnmáṣí náà nù kásá àbá mi bá ti epo mi wọ̀kùn ọ̀nù sí wọ̀kùn ọ̀dà sẹ́ ẹnu pé ọ̀n fẹ́ mi sẹ́ ọ̀kùnkọ̀ ojúmọ́ náà máa ti ibà sẹ́ ní kíkà àkọ́lá mú kọ́ sí mi màmí họ abeye chance aye on frame kata ni frame switch off ni frame switch off kana machi no na asa be ebi ni ho aja ke me pacho wona enkura no na wote wani ehwe won mu yie pa de wo mu yese won be ko school wo ma didie mu wo mu ntade hyem bibia no me nkasa won ko na ye oba ne beboa o but na wo ye wo de na wo ye wasade asa bema ebia enkra no wo ko school ebia wo mo aduane a wo mo bedie mu ehwo ne ma nyina na wo ye wasade Akoma FM like the amukoti anase wo se oba no to da bia onkra na wa ma nkra ne so de nkra na kwa akoma
omo maame won kan kyerɛ me pa cho sa friend bi odoje wo bo be ma ne dua me pa cho na me bisa na wa bebre adan me bisa ni sika se bia nkwala na iko school mi sika omo me ma mi nzu ni sika o ma me bia o mfi me enti ya sa eya me ya se me ne wa wo na be sisi se mire nkwala ne be di won ba ye de o gise me ana me bre ena m ka chen se o so nhwe nkwala ne dia da chi bi no be ba be hwehwe me ne nkwala ne kira kwan abe pa ye cho no be bre be duru ba bi no o be sere duane ansa na wadi na wo bo ne dua se ne duru ba bi na so be sere na wadi e be se de no wadi mi ambre nkora no ma me onya na adwen so o be hwe nkwala no ene na be dan se be ma ne nya na adwen so o hwe nkora ne dia biwa etama nkwala ne wo ne nchen na me ne ti wo no me de nkwala ne kwato school mu no ya pam pani ni school fees wa fi me zabra na ne be ma na tie na me ne ne tie na mu nya ye da bi ya pam pani ni school fees wa fi me okay hello Frank yes tie obani ka sembi wa ha tie ni ye ono de wotre kasa ne pa eje wa die nti ena na wo ka kire Frank o ma papa se wo bebre me pa cho so le o man kwala ni sika mo mo fa ni di ena afezu bisa ni se bia kwala ni school atade o mo pa bo mbeto book a won fi me enti eno e yawo ni da so wo me mu e kwan o de me fa so na yawo ni da so wo mu nti na me ka kire ni se o bebre pa na o be sere duane so ansa na wadi ene me anam ka kire no Frank se no o hwe nkwala na nka me nka sa asem ne nkire no Frank mama ena na me bisa se sabre no obani ka sa asem we kire wo no na wo hwe nkora no wo ya wasabia mesrew ndi nya papa o so ni se okay otimi nchenu anami ko sin peno magaje ni se ebe wo ema duru wasi ne achai ebia we fa ni baby ana bisan mami wo se motia no wo ka che ne sa mo ba wo madodo mi ko penu mi ko penu no bisan se mi ko penu no maka ema duru wa ye ba wo ne achai ana obisa wo so be pa no ka madodo a mo be wo ne mo jaye wa anka madodo a ye be wo na emom no so wo hwe nkwala na nka me da so tene ho se no hwe nkwala na nka me tena no ho Frank ade oba no ka se woni wo nkura na wie nti won pa wo bie mu ana oh ne ani kore de ne na no ye ti fine ntoko de ni ho be ma na oba de omu kunsu ne na no ani kore oba me ho ni na ne na no ye tra kama na jiwo mi hu obi a da no a ti su ba ni trima kama o ti ho fine ne na no ye nku awo dem ana ye ku abonti bi da ye ku de ba kasakasa wa dem na obi apie nje semisi mena no ye fight bi da de o prime cha sana mena no ye wo kasakasa obotra mi asa di mi tum na we Frank awade bia ni went to kwani mepa cha wo ba yi jaya wo jan wo no aha pa wa hunu hami how se wo jan wo me nya bema ka pupọ bọ mi se me na oba bi ewu a na ya kai ma sa ko fa fufuro na pupọ bọ mi sa anti ye ja no ye mi ya anti mi pese mi tinu rapo mi si kan ko akola mu because of akola mu so owo ma nu oye ni wu se ye mi na mi wa akola nu oye ni wu se mi na mi wa akola nu di ti na wo ka se eye wo sanya wo na wo akra no ade wo no te no ne be ma fufuro bi ho mbajo wo se eye na nya wo se bi a wo ne wo nkora no ena mi bi sa sa dan wo no bibi ana Rabi na chi eye ni so ada konti mechanics as o ma me respect akoma se ma akoni na mu wo ni ho ye ho no o ma me respect mi na mi wo akola mo ada ti o da akola mo bani ana ajan ni dem an me na no ye just ka fi je o ba ba kira o ma me ho meba say issue say eya wo ya se wo ba ni jai wo se na te say jai de wo jai wa ko fa be ma foforo wo ma no eye miensa me pa cho wo hu wo ma no akasa enim enya say
me mamo omo yesen. Who wo manache? Who wo mache? Yes. Be fie say. About 4 years. Be 4 years ni wo manada. Wona won kwahwehwe wo ma na. Okay, the way me so maju akola mu enti na me 40 say. Me na oba no. Netra, me no. Enya kakra mo Ba sese Debbie yehwe wadwe wo Debbie sese wo ba no akofa be ma foforo enu ti wonyai be ma no no sa mefa ni bato oba no wo se wo pese wo no oba ne tena mo hwe nkora no me ka se sese wo ba no akofa be ma foforo wo ne be ma no kora wo enti wonyai ne sa mefa wan sana wa hwe wo ma oh rabi enya sa ga sa ni sumiti ahai ne Nesu mi koti nwuye. Oja se. Nesu mi hiya oba so on tra mi nchen. Enye sikasem. Nembe ko akofa oba be tra mi nchen aye do ani ma mi na mi bi. Toba. Mi yem ha mi. Ibi toba sa no. Debbie I was I will toba na wo kodi ndie. De wo na adidu ho. Wono na kofa be ma. Wo so fa wo ba ye. So be ma ngui. First kana me wali. Kafra. Me check ya de mi ko wali sisia. Frank oba no ma mi kwan se ni yi scammer mi ba mu anka mi wale da mi kan se how many years Debbie Frank asem na wo kan mante se wo asem we ya beto aso sister ye ne Frank ni nkomo no omra baby wo bia wo mra wo ware a o peska ware no oba na ka che ni sika wan fa ma ne ma ansa wa hwankora no wurade ena ejewa mami mi saw Frank beba ye benunu na ye bebo na amanaba owon kran but ye behwe so beba mami no obefa wo do kwotran kran no no ya mesiwa wo se wa no obefa ho ko me ba cho wo se wa no ka se koton de me ba cho de me ko ka so de me ko school ye koduru wo wie no so wo pen de obeton ne pure water okay enti nkwade wo ton pure water ba cho wo free mama ne nchai sa won ton pure water no eba back to wo for no kra no me ba cho mama ne de mansa ankra ne bi because me yese me dwane wo dwane free mama ne ho no be mai Frank ya ye ne di nkomo ya ne nsam a wo akeka fa kwa mu wo ka chen sa wo ba wo anti ho a enkodi wo ko school bo so de wo ko ton me ba cho wonim ni nyina wo bo na mane wonim ni nyina Frank di wo ko school na no wanfo anko ba cho wanfo manko awieye no de no de wo ye me ba cho awieye no adwuma na me sa ye de hwe Frank no de adwuma na ye de hwe ba cho ba adwuma na actually before ba ye cho ba adwuma na me ton pure water exactly I want me point no one no na Frank ni mu say wo pese o ko school ti na wo dwane free want ho no no onim ba cho no onim ba cho an enti Frank no wantumi afo anko school no ba cho da bi but the same pure water no want de wo kwa kwato no eno na Frank de waton ba cho an ba ye hwe ne say senke bia woton nsuo no kra de ma wo anti no a ko do beto adwuma ba cho no de mintimi nkire de kai bia ko do beto adwuma because ono de anye bia no wo yobusuani ba cho an yes wo ma wo ntan chance anyini ento pure water sa ko pin so besu adwuma but u dwane ye no wo sa ko ton kra na mu ba cho an Frank side wo ton nsuo wo ton pure water ba cho an wase ache wachade amiensa they say one sa hwe wo na boss exactly but what na want in nchene a ti sabra no me na me hu se soro na no wasoro wo tumi ntra wo bi nchen me ba cho na metimi atena na me school na na wo ma ni so na school ni wo mani so se me kwa ba ba ye na na bibi sasa Frank wadi wo ko suku ana ba cho da bi wadi wo ko su adwuma ba cho da bi wo enye adwuma wadi wo ko su aye yensuo ton ba cho an enye nsuo ton no aso na nka wo ton de ama wanti no ba cho an sabra no wadi fie sai 16 years se so wo fie sai 30 years and 30 years ba cho o ma ye sai ba cho ma ye 4 o ma ye 4 ba cho an ka wanti anye bia kora no ma me nua enka wontumi hwa wo saa ebia na uto nsuo no ne kakra wodi ubesu adwuma menyi ni so ma me nua no ba mu ata ne nchen saa wa bra saa kodu ubesu adwuma wo dwame asa koshia be ma wodi wakoton pie wota afa de wo bosome
wɔde wokɔyɛ ba twɔ ba adwuma ɛna wɔde wokɔyɛ wokɔyɛ anaa woba agye wa mi bisa question did you go or you come agye wa mi bisa wo you go or you come ankosi baby ya 16 years na won sori na won fa be mada bacho David ojere bacho Frank na break you virginity bacho efie semuni na Frank first camera ko enkura no me bacho ye bedi Easter na e no Sunday 80 cedis e ma me se sofu bia ka kire ne se wan hwe nkwala na wo nyeye enti wo start ya hwe nkwala no Sunday 80 cedis e no ano no sofu so wan start ya hwe nkwala no nyere wo nyeye be ha many years ni me bacho ye bedi Easter no mo frem no de se bai ba da nyina no nsende nkwala ne de na o man nkwala no so nkosra ne kakra ebia obamu mu bibi me bajo me ma me nuanom na wo mo ne nchen no se nkwala ne kwa angunafo nya do mbesa ma nkwala na bo machi enti ni se me ma nkwala ne ko mo papa no enti ye ni ai behwe nkwala no na oba na wode ne bai se ne nua ba be wi akire no oba ne di ntoma mbo ne mu na wada na onu ne hye wukuru da ne mu na woda anafo eto ho no oba no akire wo be hu se ye ne nua ba na ne me bajo am be hu ye na ne bibi no bajo am be hu akire wo be hu na akire wo bisa no no se de me bisa na da ne ntokwa ma wo sesa me niema betuguye afa ne nya ne nua ba biem enya ne nua ba biem ne mpena no nti ma da ne ntokwa ma wo sesa me niema betuguye da na ne jaye aya ne yapa because me bajo ejina sa oba ne so ejina sa de na oye ye go enti me masa me ne wote ne wakofo obi abase wunua ne nso ye wo mpena me ne sa da kete ba akoso me ana me sa koye adwuma na me de aba ma wo de ato aduane asa ma wo mpena na di ada koye adwuma de scan be hye be ma ne botom me bajo me bifira adwuma mo oba me de aduane ba fie se me ba fie no mu hia bibi nso ameto kwa mu ne hia bibi one ne mpena no kwa mu uguru ne hia bibi kujo no ene ne mpena no na da wo na abehwa ne mpena se oba ne tifie obi enti se me to ba yere se ye no adi a menti mi nidi nya no enti ono oba ne da wo hu no me bacho no de mehu na oba no so da mo nche ne be ma ne wo dada bacho da bi enfie san ye tena aboso me miensa na afono me na me mitu ye no boso me miensa mo ne oba ne da mpa ba ko so bacho an be ma na afa ne ho anka wo da boso bacho da bi e na we hu so ofo oba ne so da se ahomache na amesori akona so mo ye di aminim wati na da wo ya wo mpinche no so ono ma ho a wo nkɔ ne ho bacho da bi oba ye nda se na oba ne da ye mfimfin ti mi nya ba bi anfa wo ne botre na bia no to nche ne so ase ne nua ba eti wo kwadra so wa yi na to nche adan ya wo se ni kuru na da na mo nwuma de wa nya ho ade so bacho da bi enkra mi ensa pani adi mfie se 12 years yodi ho or 10 years ena yodi ho 9 years omo nyina we bacho mo me ma me nchen nti wo na wo hwe wo mo se bacho an omo ko school bacho omo ko school ha eye Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no eno a ene waso egusu a yede ma no yebo moden na yahwe se yede be ma no ebeba na chese yato ankomotwetwe ne so because ensem wom wo ba yi ba ye wono anka no boni bi a wayo wa ma no ho kwadu be ma no kwadu no abo ba bia be ma no so ba no ono so wa asem bia ekoma oba yi nti etifo sadi etie bia no ye betoa asem no eso ekwa memo akwaba yahwe yeni ka hwe ye first case no 1000 any Monica ena agbe ma asasi J wo so menya mami buaye wo so menya wodi dawro wodi nam so menya program konkon muti akoma mu nsam konkon enti asasi J so menya mami nyamisha papa enno pema wadi eduma ka se aha so nyamisha no pa mako na 1000 ade na woye ni saa no wa wato pemu ba se ye no credia na wone ne maami abasem sika ni honti maami yemfa ba no emma be ma foforo na wonhwe no na wonyini a wabeje no na adwene be ne ba ne tirimu se wogi saa asem oyitum se maami yewu wan na ebedi adanse bia ma wo maami no okọ one ne oso ne bansa ne baaye ebe kan sa asemi kira wo se bio wo de yasom enti wo de ekọ ende se akofa problem we nyina aben se oba da kwaje wo ba obi na ahwe no
so na Marco me kra me de na asem we de afa de me si e de nsem na ekoso we na wo ba besia wetumi anya akokoduro na wo so de akoma ba ma foforo na wo no so o hwe no na wo hwe no afa de wo ba ne ba ya wo kire ne nkola no o mo papa mienu se wo kwaji bi 1000 ho no kwaji bi wo yi ho ba ko no ono so ya fa ne se abai ho eti abai nim se ne ba 1000 su nim se ne ba enti we akura ne kwa no akwaji kakra wa ha no akwaji kakra wa ha o papa no mu mienu anwanwa se Monica wuni Monica wuni o ba gift su won so eti gift esunim eti gift ka kire ne papa 1000 say enfrafra me maame na wo be ha me maame efi se wanya sebio ejimifuo mienu papafuo mienu a wo kokwaji bi wa ha na okwaji bi wa na wotumi kwa 1000 ho nyina akoye aduane nyina ama no efi se wonim se ne papa no e na o se nim se ne papa so ne abe Monica we ye hiawo ya fra wo a enti wo kire nyambo a akokọ se ejei na wo krom ha se wo wonim se ye 1000 ba mesrew fa na ade ma no enkofa confusion mra wo mienu wo be ma mema mienu atwitwa wo mo ho aku wo mo efri se ya be on twemma 1000 ono na hwa nyinsen na ekopem se wo ye nyini ye enti won twemma 1000 da enti mesrew Monica wo na wonimu wo bra na fra be ka ho na ye hunu kwan a asem wei ye beka na ehu da korope ba ko be ba bekum wo fie ho wonse kwakofa be ma foforo a wone ne tie a wono so wone na wo ba ko be ba bekum wo fie ho ade a waye no enti be sere Monica ba bi owo bia won turumika o ma ne na amo ne to na wo mra na ye hunu kwan a ye befa so Maa Akos second case ejewa Maa Akos eto da bia areho wei be ma sit obantena ho ejewa antena ho na wo anka wo betumi atena ho na Maa Akos o se ejewa ebo ni dua ejewa ebo dua ntia ya wo ya wo de acha wo kura aka wo fra wo no be ma wo hwem ma na ye fra na ye krokro no eti boso me nso na onfa ma ya na wo fra no be ma na ho te sei me pa acha boso mi yaso na nkura no ensika ma yo ono ne krokro wo mo na wo 4 years na o me fra wo krokro wo bo no wonim ba bi o mo tie hwe ene ayampia bi a wo totoba wo pe no e na wo no ko won hwe 4 years wo wie ya na o be fra no krokro o ma odua o de acha okura onim dua bo ne bo se wonim o mu nim bo no a anka ese obefra ababa wa bi ya na se ye ne story wa bo afra ba bia anka samre wada ne kotera ye de wata da ho eti jade o keka no na ka bibi kire eje wa na Akoma ento ne yamu na wo afsha abraho sema wo ka oba wo be ware no no e na ebetu fu se sika sei na fa bra wo mma ansa no wa hunyansa se sika sei na me bedidie me de be ma me ba na waka kire jewa se ejewa na me pa ejewa Maa Akos o ka kire wante me pa ejewa wo pa ejewa na woni ni mienu oba tumi bedam mfimfin na wo woro ne ho na de jadaso abraho sem na wonu asori ano papa okwa no mudigu na chi o okope no mo hyase no mo yegu na chi no wi awasa dia ba be ma wadi na wo wi a wasa ba be ka kire se betena ase bra betena ware na ase se ejimi we dia je we anye se ejimi we won sa mabiem eti wunnim na wo ma no wanhwe wo mo a se e ma no fo mo ho adwene se wo mo se mo hwe ma na mo hwe mo se wo mo di nyina ekire foforo no oba wo se dia wo ne me be wo no sa ne me wo na sa kwase abuo na donso obi ama no ho so a wo se me hwe ba me dia onyina obeba sa agimi sam na ma na sua nyansa sesei me se ma ni nyina mo fo mo ho adwene mo hwe ma ne duru baabi na ba ma ne hu nse wo ba oba ba beje no a na wo de mara gu ho ama wo mo se sika sasa wo gibi age enye sa oba okopa oba foforo na wone ne enwo enye sa kwase abuo wei entwamu da bia ye bebu ma kwase asa enti ba bia wote no eje wa ma mi bi ye na dom o ma ne kios se won tinem no fanya adwuma eje we beje na ade wo de ama han wo de ama han didim somewhere Frank wo de ama han didi store ne ho frim de odo waje dan no mani frim
eje wa ba beji atenem na wadi pa e de ahwe nkola no na wo de oba wo de tena ho na ye wo memasem okay abanka ban ya de bagu nsa nyamisha papa na nakua DJ Ganganto ose mami me chia wo ne okriw ni ye papa na sakamen pabo eje wana me pam na enye ye ntini se wo se okota ne anti won te sade na me bisa no wono so de bia ba pepe okota ne anti wo so untonsu wo be ko school na so DJ Ganganto so sa be hunu Frank no esua no ma wo sa ton na se de ope no one or this year ono ebi ko na ni si wa hunu de ekọ no se do yan so bonde and ordinary dear Abba. And this man is so serious. Please let him do his responsibility. Where you Mickey Quaf City or also at the way about who war yen ba ya eje wa problem ye ebi. And now say yes, first case no 1,000 also was similar issue bisana ebodawa bomodia nefabra or how be a down so biano. What ye be be or baby, be be ashes or be what else are ye. What found what about for where you was in check, said your problem no, SCT biano fabra. Akoma 70 media so. Ya was squat yanamo, Kumasi more, and a edi and shanimu, a squat, Kumasi Sports Stadium, as Woodrow Stadium, I was meba, a squat more, na yacho yane. More no di enhwanimu na yam building no abronsan and yato nyina towns wo be oba na ofom kwani afre 020 39 582 020 39 582 wo bema direction no aba na mom eye amin fever mix eno ano no eye malaria dro wonam yamre wonu mato untumi ne di wonim sa obodi no ayemre wasori oni padua so obesebe yare so menyare ensumente apo maye no fe wutumi sa wa ho den so ate ana wutifa eya na dwan wutunu amutumi dwan sa dwan say ga uya amen fever mix kameka ba sho biamo wo benya bi amen scientific hospital wo say yade bi acho wo de akwa yansa bia ye hunu ba bia yade ne wo enu ntiase abonsam yade bra yade obetu emare efidie no so efidie no ba che ba bia yade no akwakoyinta obia ehunu ye wo efidie badwemba na ache dra ye fama nom na amen scientific hospital ye wo Kumasi Kajetia, ye zoo, ye ni zoo no, and a edition mu, Kajetia, ye ni zoo edition mu, Nemum ye new addition market, and a Achumata Chiman, and a Bofipam, for Dr. Amibonsu, I was 0277 00 1234, and 0202 488 588. Amin fever mess or senior many yarisa for Cafefe. Talala. Cafefe capsules na ebi. Syphilis and I said gonorrhea, bema, bacteria infection, mesawa da wadro, cafefe capsules, obema no, who low sperm counts, why yamre pem, obema no emua ayamre, peja yana boni chinko, obema na hi, akakituabi, same krume fifriba, who so fitted do obema no, why yamre pem, ujus on tentem, ujus so, nititu so anajo, yano yasisi show, and nemu saya dienibi, nedrane cafefe oba, ensio gu, enka wom, wakosio kumeno, emu ebie, wanya white, ne didu muama say, bema be about one, na was sign call, uko fichira ha wonkoa, when bema da wanted there, Mesa Wujunsa, also yano yasu sisi, cafefe, talala, bia, a wobet chisa mantin, but find something, and with bema nu babanu bimudi koshia, nebi bia ya kama dania bakwalena Fred Men's, happy dan, ken so kaba one cry, smart ebo boase, sewa eba mampo, Jodas Mascongo, Ousko bin Coco, Fred. Harriet, I was 0207 183 819 and 0243 10 59 04 if I get to Msaka Fefe, a yokoto, near Traka Fefe, who comes and one Jamenum, Cafefe, Talala, a Savior Foods, no question, Dr. Savior, and the Savior Food about a drug, any woman near Jenny, a drug woman, any Savior Food. Diabetes also, Casana Memory, or done again to me now, one of Yanu.
sisi yade wani so eye wisi huna de ye bema wo bema no emu ayemre gina so a na asabo ni trinko eye wo yem tatim onsa ne wano na esheki meso wadurani Savior Foods person benya yade yi bi the Savior Foods mama de na fra Dr. Savior Sanse na ka chepe ene yeton fra 0577 201 495 698 for travel and tour recruitment agency my working permit visa who can Spain, UK, France, Russia, Holland, Dubai, Denmark, Italy, Belgium, Turkey and Obeko afekrade yani adwuma ko bia ka yan tamanwe sinimo my free working visa, free plane tickets, free accommodation and until wumpe we na apade Mr. Force kan koma connection mani na essential transform we de pesika no wa na and until person to kwane a fa wakwantwe won sam yina da ekodan ke for travel and tour one more any yaji wo mu die sa akwantwe won sam de wo mu sisi wo no libi no labalaba ya yan wadwuma ma na antimi and go through ye tua wo sika edema ya refund this canon amount ke for travel and tour e wo kuma se na high tension brand be hwe ye friend 0241 16 97 74 and that's 0278 90 65 and one no each other herbal center and the best man capsules aba e purely herbal capsules me so sisi yo ya why emre won pem what the boss for 1 minute 2 minutes na be ma dwun so nkuruma na wo da ye ya won kwamo wo form e low sperm count wo dwun so a che ansana ba when ya cancer e wo prostate mu a best man capsules tutu ase cancer obe memo ebetu ase cancer e wo sabon tore uhwuamu eno so no best man capsules na ebi gonorrhea syphilis nedra e best man capsules be ma opesa ye best empem e wo bibia mu dia ene na e best man capsules na ubenya bi e wo pharmacy chemical shop mu daniel ba ha meheba Kolinak, Misty, Freddie Mens, Apidank, Chris Heba, K&G Heba, Obuase, Smart Heba, Santiman Sewa Heba, Cape Coast Wanchansa Heba, Tachiman, Becky Frank, Owusu Ameyaw and Son, Takraze, Crazy Answer Heba, Ubenya Best Man Capsules Nibiato, East Chad Heba Center, the Best Man Capsules Abano, Wawosum Hansa Street, Friend 0208 28 80 99 0244 96 6043 kwanda memo akwaba yoso papa ya hwe ma me hwe omo friend cancer operations team okay am bo kakra omo yade ya masoduku wo so Afo Doris Rebecca Edupoku Teresa Boatin Chemensa Judas Georgina Reigns Menya Koko Idrusu Mohammed Jemboat Naomi Beniako Rose Obapa Benasi Dua akokwa dem ye unu abema ejana akokwa ya yani akokwa ya ayo anne and afi ama Lina Ernestino Kevino Waja Francis Ken Raj even osu ansa Richard Ofori Priscilla Enjumo Queens Nana Efia Adepa Emmanuel Ajiman Israba Rocky Eugene Enyan Rebecca Ago Kevin Roger Brown na Higa Opoku Owusu Patience na Abraje na Kasabosu Ogboro amsha na money wine na ho fama no me fekeke Abraje ho fama oyade no fe pa tina mi ndine wa agro no ja bende ma the tennis o hwe case mi onu aba ha ne ya ye koswa na ye tufo na omo ebe fafa ebe boa wo papa man no crow onze wo be wie no na afa wugina no so na wugina no so ani eze se wugina no so if is empanyim force de ese sa de to no one fan to if to eze se wugina no so Akoma FM so eno kra eye ba ko pe asem no eda ho se ya ye tie mimi tie na na ku etie obi etie mama asem no hu na ni suka kra bia wutimi hu na wie ye because the money boss and say ebie sie ma wa de me che no ye na ye say o we de ni na no abaya idie ye pepepe eni enti ka mu tie ye
Mua maame no mu tumufo mua mo sofo no mu tumufo mo muti entinka mo nso nka mo de biye mfato mo se de yen wo hya ase a ye kai obi de eni hunu wo de awie ye ka wo nso fo obi nso amane ya wo hunu wo mantem ho na nka wo nso wo de hunu wo wie ye made make wo ti ma se ba se se wo ye jaja wo tutu anu case no o start ya ko be 5 minutes a utimi hunu ba bi o password ko sie nyina mama onipa wa tenya me na ase na watie urade asem a wonte ase no so for start preaching within 10 minutes of no watie ase but ma yemi se enti se akoma mu nsem ni hokora no a so dia to we ebi ntu nu ebi da dia to bi da wani tua wani bi da ma hu na mi che bro no a wote so ebi ntu obi da wo so bi a wo mo efie bi kura wo ma me ma wo mo no se onko ya nka bebisa no ebi amane hunu nya onko akra na ato wo ebi hunu nya no mpanyimfo bi kura afa sa amane enim mama na nka dua bi be wo wani a ma ye sensene so ye tuase ye mpanyimfo si ye ntwaso mpo utwa esu abesa afefe tuase ye enka afi ko si sen mesre ma abaye yo di nka Monica one 1000 e fa sa kwa no so no sebio o mana dwe nya ne sesebi o yarefo nti o mana dwe nya ne sebi 1000 e yarefo okuta crutches nti sebi mpreduasa amfata se wode abaya no eni onyam ni akwala no ma no se ne papa ni onye very careful ne moja mu odu ye mfa moja ni agro sa obi moja mfa ni agro mama abrabo ye bo ye din ma ye ne ye bre ye hura ma ni nyina no e fa bi na ha na gina ye de moja bi adi agro ba moja so mama wuntimi fa moja nsi o wuntimi fa moja ni agro Monica ye sere no mama omra na yenye DNA test say 1000 dia ye fama no enye ne dia ne say ba ko dia ye fama no na nipa ba ko 40 trans ma na gi nipa mi nu bom e ma mu hwe yo na na kua mun hwe mu yire na makase wiasi be say ya moa enye yi amoa eye yi nso amoa se mu de ba ye se mu de begu woni de mu de ye no eno an de mu so amoa ye so be bo yensa wo bebre adwe wo de wo ba ti adwe wo do e mat me dwira kire se wo kura no wo betima predict da wo be wo obetima predict da wo be wo ama mema di awre wo mu hwe ye empanyimfo bu bebebre Ismail empanyimfo bu bu ebebu enso me wa ebebu ne kwasi an se bema pase wunyini cha suroma ere ne bu sa bem se onipa bia papa bia fa ne ba bema na o tuni fu ne mpanyimfie so a ense mo ka che no so wo ye wo ma ho sika ho ena nsa no afutu etu ni pa no adentia mo ho ye hu Monica wo ho ye hu Monica wo ye nipa ye suro wo ye de ye suro no adwem bone e wo wutirim se wo hwe ba ma ti bie na o bre so be hwe wo onyim mu nya na wie wo de ko sisi eye mama mi fansi wo second case ma abaye se die na o mo de text message be sa mama nchia ye nuaba Abeta ene Janet ewo Belgium omo message omo de ba no na me wase ho mama hwe asem no se me condemn na na akua mpo ene o se won kan yi a wiase nyinara adwenkyere wo ho ma ye wia wo se bie phone la me bo a e mama mfo de wo madwen e ba hwe mre what se na me mata no UK ma oba bere wo wotimi de na adwene ba mama ye nyanka sa ye no no de ne de aba e ba adiebentia hwe Brena won peso be breno. Mama I times say. Times 3 now. Brena won peso be breno. I times 3. Adentia. Wonu ma me kwatena. Wo so de wo beto nsuo. Wo de school na wo wani so. Oye nyansafo. Eye. Na afi mama ekowie wo say. Ma ye ntwa de. O kan sim bi say sometimes mo free kan ba no. Na case ka ye sales Ghana cedis. Yeah. But you were asking for 20 Ghana cedis. Why? Mama, 6 cedis. So was stress. Ojina. Say kokran was stress. Yeah. Ko benye 6 cedis abe du kumase. I don't know cost say for 20 Ghana cedis. And since I can hold the bed. Oh, Bema. Wa apply wa gia tum say. Wo ba so say wo that into umpe no.
and wow catch na say afedi me sika enu catch your plane say me no mema sika dey say me no dance ansa na me amaw na wo gitu mu say ne me na ne me sika mama hwe say be man wo say we smarter kabra again ka so wonyem no kan say so ka wo so do ni phone kra yira na kira kwai because it was an agreement a game a game ulu so win na win me no ya agreement say who scan akọ krom 20 cities for sex finish Akoma FM finish who to akosu kuma ana me sime 20 cities me beto ana so beton me kede bia mama e maye na wo dum no maka mo na to so ho no he dako ye ne ba ko hia o 17 a day 17 times timi ne mama ko dun sonda say odum for man onye mu a ntimi mfa mre be man e adwuma e mrada ho wo de enso beji miska no so mama fili timi fili wie ne say chiri woduro feli wa enfa mana menye wo de ba me de mense be wo wani menye fi say agreement 20 cedi 16 1 na mienu 20 cedis na ne kwaje ye ene ne wo wie ye so wutiri wo sade ayi kunne bosom ache wo wutiri wo sade kunne ache wutiri wo sonso hwede owie ya ye abaye no nyamfo sei tuntum se wio anka wo dache ka wo pie be mama nim krasa wage sebi wo pesku akomso wagimi nyesa na wonim a wo de kwade sa ade no mama hwe wieye ani de waye wo mama mami kan akwa we yasma ye me ya na se asem bi esimprenu prensa mentie kwa mprenu prensa wo afidie so mama mate bi da se obitimi ne girl and yire any other girl timi da no ka tse na se wo ye menu aba eye jimi eye muasem se bi kwasiasem wojime wodi wa dure ne nyaduma se mama otuwe se nya wa bi mpo ne mpona kwa se me na na ku amege na na ku aba me ho beda na me do ba kire ne se wo ye menu aba ne do nyire ne yakoda na na ku afrompa na unu aba nso afrompa you dey craze wa bodam ka se edi agro ha usi edi agro na unu aba ne na mpa so Dabi ye be wi ase se bia kan fo santefo ani am region sleep tribes aka mama hu ne ni wi aba dampa so Dabi na wo yire dampa so na unu aba dampa so na unu aba o yire sore na unu aba ho apa na ne se da na no atia to wo se twon na emansi na bom ya fantoma ne de akata so wansa bo anadwo wansa ne ayi entontom omo ye adwuma na wa fa kata so wa kata so ma no na wo wi a wasa sore fo krokkwakwo wato se no so awe no ha na wasa ko ton ba yira ba bia ba na ba no aboa se ni nu aba aboa no uga se di agro wa we akomne ka so ma we amare nyame nko na makwa election ma lusu okay ma lusu mama de omu no 3 months wo hu se wo jimi en wo ya sa mama sa ye nua no no okay yes re wo mo yes nua no nwafo mama asemu e maka no mpro bebre o akasa wo baby obu ye mama wo baby obu ye wo be ka se bi asantefo pe bi abo wo sumo nhweba anwonafo mpema se me se nyame wo be se me condemn me se mama anwonafo kese guye ho anwonafo pe ba se me na me ka se o ba wo mu ni fast and you fast enka yo fom die okay fie nine wo mane Ghana series na amma no ka te se wo kwati ngui wo ka te se wo kwati fa be die fabra frank na kwati so aba pe kwati amodu fa be na ku okay wo de wo so nyame sha bra ya Daniel Ban Trading Center yani ya de Daniel Ban me sha ba medum mic no malaria fever typhoid jaundice na wona mre ana waposoro ana ya when ya Daniel Ban Trading Center one madro
dani eba mesha no dani to na eba mesha ebia na wuni moja wani moto wutumi ni die uko ficha wote yawo me so dani to na eba mesha no dani na cho eba capsules de eba ma wa ye mre won pamu sisi no eyewu ya amama ikwan no bi ebe ya mama na firi ho dani eba ointment so de wa ye mre wa poso ya de betwu keke dani prostate all capsules yi prostate ya de firi ho wo dwonso atata dwonso awa ya sese so wo de ya dani prostate all capsules wo pay for my boyfriend for ni mu fie nkro me so dani heaven trading center yai and ya de enupa yaba ye wa astam rom ya ni dani farmer ene bofi pam for 027 33 92 877 027 33 92 877 farm we jedro wonu abaji binom wonu mu atutumi ni de wonu I say titi u dana dwa wutumi na anapokra say ya na wa ye mre wo nam nyina ya wo ya empo ukofichira wo ba wa ya wo pesa entri na sade na de da wonti ni mu no ni nyina nane na emoja ni timi dia frusa ni ya wedro ye grow fine about tonic no business so ni pedua wo be grow fine wo benya bi o misi ba kwale na ka ba mrom ashtown smart abo as friend men say ba pedang pure leaf chemical na ba shop mu wo say nekete ba keneke ya vans na mo ni pa grow fine den dey bo modia na gina na epe bi friend 0244 59 65 32 so obenya yedro ibi Jalite travel consult ya do better say I believe I can fly ya do fly ya ko UK USA Turkey Dubai USA Canada Europe Ukraine wo person ko Shandia na wo pe Schengen visa wo pe Canada working permit visa woni asubo do ho boy ne a okotokoro enkaso no eye Jalite travel consult nyame ya do a export to Dubai 1st October ya start kra edi ko si January 2022 eno tibra se yeguso wo apesa okobra Dubai to eno so yebeko Jalite travel consult ewa tonso so high tension wo pesa yedi wa konti onjuma ma ho 0249 86 15 Global School of Aviation meso yaba ya yese wo bia ya wo pesa okwaji nimudie wo bin se metro report wo koye adwuma bosom ye be hu se na man we kra lady we kra school be no koya wo bin se ye meso bra na aya achechefo na won wo Global School of Aviation no kwasem won ma ye research akwachi wa bin enti wo de bra programs bi ni hospitality management, tourism and culture, airfare ticketing and reservation, passenger handling and customer service, maritime management, media and communication. What they are bosumi siape and ebeje santity qualification no city high school. What your result was a diploma, HNDO and as a level degree. Fabra we are internship near Jumamu Kwai at the Global School of Aviation ye wokuma say Kentin Kurano na uye school no ICM UK certificate and no ena yede ebema wo betumi de ayadwuma abrochimemu fa yesese atwetwa so kra I was 0243 28 47 29 0243 28 47 29 0244 05 24 60 na benya tete happy birthday enkoma yentafo bi sister sewa yata phone ni o sister say I fear that no mo di on birthday it's why you belated happy birthday belated happy birthday na sister say why you oba ne bema wow sister say why you adoye bi ampa okay yeah yeah story be and what this can be by na lady nenyem ne mpai bwa ne say o pentafo ni bi and wanya ntafo ni bi wanya no friend or sister ko de nyamia ya mami and it is that sawa Germany yentafo ni nie achade o enti wei adoye mu no de nya ba wei ai oboa obi mobroni no de gidi atechire owia ono so benyinse oye sa adoye ni wie ya wenya tafo sawa Germany from achede apa enti yama no eni efia na no yene aye dia ene fia dan so no ma me ya adoye no fiada
fiadabra Maa Akos waje adwa na wo gina wo asem so obeye na wo hwede awurade beye no na nsa kan fiadabra no nkra no sa baaye enti ha we ye wonders ensa ye ntafo no na yenua baby wono so se ene eye na woda na nidi no ode fa sisi aneba nti ye cha ye ma ba cho ma ye chief inspector station officer eye manso data no okay eye inspector Esuman manso data no yeah station officer no chief inspector Esuman o hwe ye ndwumadie no a onfe odi free ha ma ka no pechi no nya transfer yo into kodu ho no sister de onima no no de Akoma mu sem no chief inspector Esuman erade nsira no na busuafo nyina okay na birthday bi so da so da ba ya beto no fo nya nkwala dia no fo nya nkwala dia de ma han akora bia bonum no fo bia baba akon okay de ase e na joy papa no mo dia ma ho we TV no so de wo hunu na wo ka was it Paul ni aji wo inside Paul wa yele Paul we ohima Kumasi ya no wo na ya ni obi ana Kumasi ya I was so here juma wo Amuraga but I work at Amuraga but I work at Kwame Entry. Okay. Kwame Entry on what yeah on frame 0242836029 okay 0242836029 happy birthday kwadam so bi o hawa on famra aha na asem no ye ka no em say baby e da ha na de to no krani wo ba no abo ho yi wudi fo e be ka kire wudi be ka kire na mom so obi sisi ukwade enya adwuma e no de baby o se de fa bia o police for na ready so se be for free ha na e do free ha na afi na to yi mama be ma won hwe ne ba se bi o ye papa hwe akwa o ye tibon koso free se e wie se ya bai eno enu ade a woni pa ye ma ye kase ye bunu se berema mama nu be ma wo dware ne ba asena tare no de ne ko fo kai akosua mama ne efe kwanti so obi ebu kwase afa ne bra obi no obi awo se ba ne nya ode die ne fa ne bra oba na esisi be ma na esisi oba ne nya egitum obi abo obaye sofu bi sisi se de bi aka na obi awu troma se oya si tumoja fa ne bra ko bi e de ne be fa so so oba no waira number no ma fa to dwa 020 39 33 582 020 39 33 582 ye waskwa ye ne Kumasi mo enedi hwe ne mo ye twa ye ho aba ye bekwa homa ne so mido na den na wote ho a wayɛ stiff sa ono na omutimi de omutimi wi na abofo sɛ ya mensa ne me na mu twetwe no enti wo meme kɔsoro honhom mu no ayesa na mada enti meme ti mani no daye mu no na kyese me wo soro na wote wani wadaye mu no na wokɔsoro na me wo soro okay enti me hu se me butu mabunkotodwe na me pagya mani no ɛna me hu no wo shatade fita why na shatade fita emresante hene no okay owa wo ye brane pa ne so brane no ebi ni asase so okay oso bai tre na natade mu ano nyina ye nwura agese atretre ɛna wone me di nkomo eti nkomo wone me di ye no ɛna ɔkyerɛ me nyame meyɛ mfa ma no okay ɛwɔ ɔyoko sɛ me di dwuma no hɔ nyɛ dɛ ɛma no eti wo de ɔyoko na ayi mesante hene kasa bra ne be di dwuma nkasa ɔno no sɛ ahenie na ɔhyehyɛ no hɔ na ɛwɔ sɛ France nyame mu ahenie enti abrewe mu no ahenie nyame mu ahenie sɛ de sɔ no mo brɛ so no nyame sisi ahemfo no saa na yɛn abre mu nso nyame pɛ sɛ ɔhyehyɛ saa hyehyɛ no na ɔhene biara wɔ obi pɔtea obedi what they say yewo so ahenie yewo Yoab ahenie yewo David ahenie enti no obia wo edin a obedi mu dwuma okay enti se ba benya osomafo dan yo owusu enso ahenie ya da meme de no de ye David ahenwa enti David din ahenie no de David din okay enti David din enti ano no de dream no na me hu se me kurata ya me ye de metoto una wo krataya me kurata ya metoto sa enti ano no kire David ahenie okay what be see David anan sa okay enti na wo se edie ban na asori no aka wa sha wo ma wahenie no nyame se bedie no emem yo am say asori na memi wo mo no niam ma hu afa wo no say omo pre yedie ene dibre enti yedie ne dibre na omo pre no ono no de
wo vision na wanya no and ye nyame de wo be ye no toto ono no ne o ye ho a na so wo say wo be great wo be ye odefo ye den asere no enti no o ma wo kwan ma wo be ye adwuma a wagye na ni wonyam enti na mse wagye na ni wonyam enti no wa kan wa ye de ahye empese wo de wo be ye hwe wa sori no kram say be ya atamfo no benya kwan tatawa na nka wo be hwe ase na afi no adwuma nyame de wo be ye nyina na be ye kwa so ho enti no na sa sorry mpanimfo no obi aya no se sika no wope yedie dibre we nso yamfa nyame adwuma obi a oye papa bia na oye correct no o ma sika ne bre ni nanim wo nyame adwuma oye bibia wese hwe se wo ma nyame atribopo ayedai agina osmafo no kwafo bia wasa yare osmafo no kwafo bia wasa yare osmafo no kwafo bia no o wani so ade hu osmafo no kwafo bia sika ne bre ni nanim Jore mama ni bia na ni so. Anti ehwo no me pese me hu say wonyame na asoma wo. Yes. Because wo work for heaven, so work for heaven. Makwa baba 4 times kwa. Work for heaven na baba 4 times. Yeah. Work for heaven na baba 4 times. Makwa baba 4 times. Na ya dayemu na akwa ya na ni so ni ehwu. Yes, eno no ya dayem. Dayemu heaven na akwa. Yes, dayem. Kama Yesu baba kwan kama nim se ne wote. Na woni Yesu papa. Say Yesu papa ne friend say. Mresante hene. Yesu papa ne mresante hene. Yeah, ono ne mresante hene no. Whoa, na minim say Yesu papa di Joseph. Debi yes, eno no ye honam famagya obenya no asase. Honam famagya. Honam famagya. Na ne huhu agya. Yes, ne papa ankasa osoma no se o mefa ne mogya nto o manda sama nyina no. Ne papa ne ye fa ne mresante hene. Oh, okay. Okay. Nti Yesu kura de soro no ono no frɛ ne agya trene. Frɛ ne agya kronkron sa na Yesu frɛ no ho. Okay. Na osoma for waware. Me ba cho Debi. Adan se wo baba ye Yesu adwuma wo so ware ana wo ba ye wo bedi wo nua de yo me de o mama me kwan say because of me ye David ni na me ye ohene ntino me ye ohene odi kan wo ye abem enti ade bia wa wo ye kandifo no na se o mo pese o mbe ma wo kwan mo ba de wa be ye ba me de no ma sa hye se me nsa anya ogefo ntino ya na wo se me ye so because ahene na ba egudem wahini no gudem omo de friso ne ba omo de friso ne be gudem egu ho sisi ya me kase na ahini no ya de basa ne gudem jo omo de wonkonya wo chacha wo bibia ba na gudem anasese bibia omo ahini apaka o ye be so a oni nyina om apaka chia me poma bibia de kawa de to yensa kana de be bo akonwa beta so nyina omo de ba enti gudem sisi ya me kase egu ho sisi ya gudem wo de free ne ba heaven friso ne ba na omo amfa madako ono mo de ba kakra enti gudam sese da ku bia no me dia ba da ku bia no me dia ba egudam sese ya ya kwa ya ni behunu crown ne cha ne ho niema no a ya di free heaven bank ya di be ya di be so hene no egu ho na me chese no se stomi bia mie wani e ho akora wo hu ye ho mo agudie okay na me bisa assembly on se osomafo Paul wanware nti mpese me hu se wo be ware jo me de o mama me kwan se mitimi ware dodo bia me pe bia no e adwuma me be ye no adwuma me be ye no e na me tra se hu se no se no ukofa obi se okay o mebo a ono nso be ware wo bebo na ira akoma ene ade nti ko ba sa e be ma me adwuma me be ne me wiase me bre etimi a me hyehyɛ mu no na me hyehyɛ se ne me ye ohene David ohene bia nso tumi ware from me nukro enti no ene enipa a wo se me di omo edi ahema no edi ahema no wo se me sa di omo ye asomafo ti obaware mama yes enti me ware obaware na wa wo pen Debi wa ware pen me ware so wa fa bada oh Debi wo ye virgin Osman Daniel wo ye virgin yo say na me che no say wa wo adwuma me be ya so won't me hear your home basa. Debi you me question and Osman for Daniel oh you virgin what for bada what for bada me ba cho Debi oh you virgin me ba cho when you feel saying oh me no 30 years when you 30 years Debi and I won't for bada say ya me adwuma ni tinema na wonnam wa ya na said you city we you fine gentleman into wonnam a ya na emma ba ho bia wo mu de mu twitwi wase de mo pe wo mu bisa da oh say osorofo no ma kwan say me de metimi ware do bia me pe bia ntino aye say me guso a ye nhwehwemu say menya won a
won adwen which is won do nyame nipa wo do nyame na bra boje na afi no die nyame de me be no obetimi aboa because nkrofo aman so amekọ ne ade nyina no wanye obi a odo nyame wanye obi a wote nyame ase a na wosa ye machiowa na wo kofa no so mewara obesi da aboa ma nyame timo po agina so nyame no so botaa ne se koye we mame na wo hyehye a wo be ye no enhye na ani mu amane opese wantimi anya me koso me ko buma konta ase because me wie madwuma me koso straight ma ko buma konta na se wo obi a wo hu na de yi na nyame timi bie wani de e wo se wo tumi hunu oba na unu se o sa ba we de nyame bie mani so oyo ba e wo se me wa no jo ena me kire se yen side ne de enwosra no o me na abre me de me so prai na me de beche enti se nipa no wo sa wonyo se wo obi a wani mu wonyam na e bia o de se wo betumi aboa me nko ade a enkrofo man so kasa no kra de se nwosra ne ba enwosra no wo de mo wa honkokro na beboa ma amaya wo do so kasa wo betumi ade wo hia wo ba bia hu se sa wo ba we de nka menya aka me pepe yo say akoye say no dwumadie no na shane so ema me say Andrews Anomanye empatase shoemaker wabie ede atum wo hopa na yakọ phone in segment no Ayona pharmacy and afa hoka when me na di impressor capsules any impressor oil ede aba eyono mpemu adwuma me di wadanse we sisi na ya eta ya wa aposo wo kotodwe na ya na ahono de wunya ne impressor capsule ne oil wonom capsule no a ebeye no mpemu adwuma na oil no so wo di atwitwi dompani mu no fa akokora na ɛwɔ yɛ ɔya no ɛna ɛwɔ atokyima no wodi hwɛ sa do ɔyɛ no betwie ma ɔyɛ nano nom akɔ nipadua no emu onse nipadua man tokuro de ye screen num nti wodi ade ni twia obehu sa awuram na se sa kɔ yɛ adwuma no ebom a obehu na se ba bia yare no na afei ɛkɔ ade ba chi hunu biem yo ɛno ti wonya impressor capsules and impressor oil ya Ayona pharmacy ade aba na chane so wobenya bi wɔ pharmacy shop BMO fra Ayona ana Ayona pharmacy ɛwɔ 0243 12 3224 0243 12 3224 and 055 31 34 185 055 31 34 185 ubenya Ayona pharmacy impressor capsule and impressor oil ni bi ato one more and a phone in segment no wafa and wonka friend 03224 98035 03224 980 36 03224 98037 and 0243 114497 Yanko amane suni yanko di enkomo. Hello. Pacho mo afidi ene ko from. Okay, good afternoon. Good afternoon. We didn't baby afre free. Pacho fantastic. Pacho free bonta. Me pacho yanko. Cool. Second case ni mo pa di again na like kasa. Also one second ko tonsu. Na ko sia be ma na so de tonsu a no etime daddy be ma na chi. Na we ni senti no so wa na so no. Na ko. Nyame ensha papa. Hello, we didn't baby afre free. Hello, mama adwuma. Adwuma pa dance. Na mo de zan. Nyame adom yanko. Well, unya bema daba affect Elias. We be there na dey yi. So I'm post office and man patase. Enya dus na ofa. Ma. Na, ni nya ba me ti ho ye papa se ne ban so a. Wo so no so akwatena. Wo si koton so, wo se wo pese ko school wa koton. Abranka akoton ya wo so na so wo de ka asem na wo de ka wo de ho so ba ya he. Wo jani abela ban ka wo so a. No ko fa bema. Bema angunani masa ninya ba angunani na ko fa no wase pampa wanya sano mame mesi ninya ba bi ko fa angunani na wo wase on ba ka na on ba na ya le waja to afra na so ga ka no en so be ka mo bo ka wa te sa me wo kan je ya wo na ba yi e be le ti wo kan ta na me tan e ka so yo bi de ya e kan e ko yo go nda fa so o mo nye nyame e sha papa ala we dini baby afrefree Mini aba ko shia papa bi. Mini aba ma papa bi yankwan. Mini aba opakwa ni ma so ma tante ma pon ko shia se no tanko. Okay. Na na ni ma to no so tine ba peni wo yo for ni ta no di for than e so e sure de wo ko shia se. Mama emu aba so na mini aba ma na wo frɛ no enye ko ta so ni mu.
enya yemfa eni ahan kwa fix makrum na de make sure we be man say womla form na de oba no so na ya asori no bi we namba eni kwa ta wo be man wo take ashi na ye de sem fata trap me mo fata no so it is man na ye wo nya botre kakra wo bi nya ho mo awa ma be ma be that be bi en sem fata be bi o ko gina eni wo be gina wo e tini so tima no wo ti se ne tie bia be ma be wo bia no ye bia ko kweda no le to ma wo bia nya na so ngi me da se mi ya aba bi nyame ensa me nua be ma papa wodi ni ba bia frefre ma wodi je Akilinya Robert, I'm at the V. Robbie Young, yeah, I'm put our channel on the cooking before. My officer, everything about it, or your bonus here with the papa. It's all quite a toy show. I go just came with some young buyer. I know what could be man or not. Nimmy, then I answer home. What I said, and to do maybe a mammy, and what I know, what show me and what upon its own. If you media. Ebi emi ke tete obi halu ya o se ke loba na kwala no oba sha kwala no bibia ko ye meye ya nyame ensa wodi ni want me enyina so hello wodi ni baby afrefre hello wodi ni baby afrefre I'm from asem na najimani ina de mamu nya aduma yo na yankwe eno odi ka no ko pa jo ye ba wo so ba ro wow one year or mommy who was one at them. Yabba done. Well, that year, so what you would you mean? 10,000. Wako, one was what is it? 200 no about Emma for 2 years. And I will want to know me, so I won't get on. And I saw it. Nyame sha papa panana we didn't baby afrefre hello ono so entimi anyina so hello we didn't baby afrefre me mame oba ko si to proche koko to papa bi me nua ba ma papa bi Opportunity, I go back to my temper for food going to get papa condemn. Pastor Julius, no better papa be a colour of the Ebam. I could say that I'm originally the better contract at papa, which I'm doing. I mean, Jerry, but if you come again, we shall what type of Canada will come out to Chicago, could you take him out of the boat and let the person come out? I'm not here. Maybe I must say, oh. Sabi anyado mpanyifo bi se obo yin neni kun na oba no se de tie die ma me agozu ya nse di e ma ne di nkobo be mi na be da se boa oni na papa papa di don agba mo to kere ho da bi e da se boa be waja e na mo se bi se e bo ni dinga ni ko kenan no kakra ni ho e be ge mo bia na ho se ma ka si na o ken e be ge ya be ba na za no ako ti na se oba ni ti bi dia se mi ni ada mo di ke ti be ona bo fa ni ne dia ana mi nya be mo se o nya mi je no nya sa so no mi wada wada no say ya nsa so bo ni bi e ba bo fra no so a ma me ne fa so bo mo no e da se bi me ensha papa eya Akoma 87.9 FM Akoma munsam jumedie no eno ene de emamo no midin ede Maa Akos eno nti eya join in efedwada ede kosi efiada bia yadama se me want a baby to what free so yeah. Hello, Maa Akos. Yes, Pacho, good afternoon. Good afternoon. Pacho, once again. Nyami adumo me we ya nkwe. Pacho, afama nesi nikase so abase. Me pacho akasa yetie o. Me pacho afama nesi nikase so abase. Ami esimati yetie wa dwenchire no. Pacho, deba me share program, deba me share ndezi niko beri mentuma mbeshe. Babe, peda me kabibi kakra. Peda me bowa na abaso. De juma pa wali ye deboa mimi anum emema ni mitiafo. Efise deba wo masiro ekwa nkofo wonyim. Enti ni peda me bowa na abaso papa pada waya. Nyankopon no nkoso no nhyira wo juma pa wali ye efise obi eda ho wa manim wotu waya manim wa disi ati wa benin wa
Yankopon on sure papa ai. Yame en shaman so say abrebiano mutie ya within baby afrefree. Hello Marcus. Good afternoon. Yankwe. Nyame sra unu team ni na mpa cho mi diane Joel. Ahemba kokotnya blante a ko fire music pagina number 2. Na Marcus awi kakra me kan say 1000 on kana kuma to ya me abadu kuma mun se mun de ni se bibia abadu to yi. Na last case me so them are no omla na montana face because I say no I na share oba so ne share ne mpana dia o fa kan ho ne mo mbafra no omla na montana face na bibia tutu yi ma ko nya me nsira mo na djuma pa mo bo ma Ghana ma ina sante. Okay, you don't say ekwandem ma me pa cho me ma me ba abema e fe na Patrick Henning ewo mampon da ho. Okay. O ma me de amade. Ne na busu nyina na birthday ntime we sing happy birthday. Okay. Yes, Radimano enkwatenten ene ahoden. Mavis fire service in o dwoso ono so me chia no pa. Radisa Fire Word Ministry menyina. Amen. Ayona pharmacy and a phone in segment no enwoka one of the impressor capsules na impressor oyelaba. We see eya we ya waposo no waposo. Ukotodwe na ho no wutum sampa oje hwenye wanya ka kwanhia anapo ufridan so adua so na abehwe form winya so benum impressor capsules na etumi aye no mpanimu adwuma na afei so wodi impressor oil etwetwe fako a eno so eya we ya no twiama oil no enko ni paduane mu wo ho ebeto papa wo pe eye impressor capsules ene impressor oil ni bia fra Ayona pharmacy e was 0243123224 and now 05531341185. Doc, memao aha. Yo mini aba. Aba ko de. Twede pa no bi abako. Yo, ene ye ko Amen Scientific Hospital. Doc, ene fa ene ye tache. Me da se de kan yan fa se mo twede ampo. Se obo mba me ho ne timi hia hwefo ne atifo ewie. Na yan fa ncha so free amen ma obi a wo hwe. Ana so wuti ejumadi. Last week, if you remember, aye. And if you general, a man, a bit my how bar, a bit my heart bema. Now, if you be gastric, aha, your phone once when they come. It will be so be as your phone over catch it, winning, aha. But over science, my gastric non quaho, your phone quaho, and I win a peritonium. Na ya debit me ba sa ade no mu aya na di nipa nya pa enne yi me ka se wo yi nipa 10 a emu 6 e wo ya de no bi ya de friends osa yeah na